na ohia na ode pass am to menim dey opede ona metina bobra na misu mate oni yele dia na so oni ye bia nti meti asema no mo kan no na ye tina mi hu 2015 menene tina ya wancha na minini nsane first one osai na second one ni menu na me ebusuanfo friend no nti o friend na wayende be se ninsa na wanka ne ho asam nti kwase sika na woje no uchiaye nti mewu a ode baka ho na waya me ho ade wato abofroba ni din na ye de sorry mewu yam yadom na mewu no osday wo ba ye me ho ade na wato afra ni din no wanya ne dem obeda obato afra ni din na papa say aka na amemre no nche dey ewu a eni besia ne wo amanya ne ho ade na din kan bato afra ni din nti wan pene Akoma FM ye de sorry nti din to ne nya ambado ye tete hwa na eja meme yende from Azim to Takwano ekwan wo at times so na ole ba Azima na car no hwehwe odere bag na to Azim no na onye bi chi so for drop na msida ma o man bet na aguna so a business center what are dey nto man bet na ho na nka ne mbai na ye short ya me adom na toto nyensa na ya aware no like dey wo sini dan water kwanti owi a na nka wa ba walem na one ma kotinim na misiyu na member Akoma FM timatina aguna kwantam tina ho na mininsa ne second one no so mininsa na ye didibwa minamnim de na ye ne kaka nkra na nka wa walem na mefi agun na yakoti na takwa mete ho abebia na mete dada ne na fiwura ne so oje ne dan na meka echi no mam hwehwe dan nti na okakakra na metu efiwo mekoti na e ho no be 1 week me wo ho na baby kasa ye frame wo ho one day bi no frame no say na patu Steven nya me ofrem no say okay me the number bi lemon na block number no wo Akoma FM na mikite A20 Samsung na no trade mom na me tona de no the table do na boy CBE phone no na mankasa me kopa Infinix DB me toy na me se phone we onya wo de na e mam lo wo hunu na we oya mankasa me phone na mam de miska toy nti mi sole yan kan cham da mon block obi ni number wo mi phone do enchem senti kula mi ntum block number no osa any behiniti o ka sam chewa o de ti behinede no wo de ti me de na American me via me punejima mbe chewa reason ta me se block number no na me block number no na man sa me from me sister penyin bi na me mmeze tu o se na me say Steven is me block obi ni number de na me ya show de besia na wa pick me number on the phone do or say me fly me block number no na my sisters on onya show be Steven don't to me da ma da no cry dey untum nti da ma me ntwan na ono baba na me yi minyama no oboso mumu nti oba nye hina ye be free number no tam so da mi fu on me nwa na oyale nti wamba na mpoma atoma adwene mi wie firi mo ho nti me kodi da me efie fufu no week ni ma na number bi frame that's not me do big canteen me dey nimpa na all the different number died and all the afram no o frɛ ya na me find me yanko ne ba be se bi obedi me ncha na o se ma enya kolu na be wa aflanko na me se me peke so nimpa na la me ne ba kasa dey week me di niska ne ba ma no so me peke nurse sister again me say yes o chi am obi se ma pum na me se na awo na o se amala lizia me kasa fitakwa na me say na lizu su hana no sa block me nti on block me na me no won kasa na miss ma block woden o sa block me de me lie de frowa Akoma FM say obi ni phone na me de afro ma wa akwi mo so be ma kan sa block no wa block no number na me block no o block le me block number no okay but kasa minje me block number ni bru no na man kasa me bisa ne dey why do so me block number we no say ne nyanku bi na wa peke me number wo na me number de no like me the picture to Mr. Tusa or she na Mrs. Steven me ya chacha osa ha me ya fun osa ha me ya pacha osa ha nti wunya ko hwemu profile
me the picture to profile na wa yeden Ubi sansa we yeden me ya chacha o se aha o ya chacha me ya ofuna o se aha me ya oba ofuna efun o se aha me ya kwata o se aha nanti reason benti na wonya hwehwe me profile picture o ya boni ya dem ntese me block number no na o se ono onye bibiala na me yedu twade wo ho nti sister ne lekede hina mpo na ma adwene mba do de me number ne no ma me block na sister ga block him nti wo de by for phone na shares block settings na be kun da block number no nti mi kita phone na mi hu eyinim na me se mi hu bibia na friend back no sa wo de yankasa owi obesa na abobo number na amam na ma mehu de ma block na na mi si you mate no de na nushim also hu ni benyi na one ne tenan no ono check ya na ma awo me second one no fofol also na mininsa me second one no odidi ma na benyi de abaye ne ho ade na me mitumi fla ku benyi ne mfa otum di phone de ma benyi ne de obi le first begin me number no store no get classmates oh number no when the store number no or get classmates Steven prana na netie or store me number no get classmates no get classmates ben you flower kwenfi o sai na la from onya kasa na kasa ntechi na ohun no change edin no ye ne oge azim na gan so no yobi a fetch adimu pa ono e change lock ni po bohu na wegbe na wa kwa phone nti o se oya na me sending message na dey but na me in the first one no na me me de na me kwakwan do me kokum be kuma se me kwa akra na de bo ma 1 month ma mo ho na me ne de mom na me ton nti oye dey na mbe ne nya 1 year 2 months na me start gwako Akoma na se ma me o company no kofa nam no nti onya time nhwa afra no miss ma me ya me ba no nti da ma ono de o water kwa na ka o ma ne nua ne mba fai afra no na ya me ya adum na se mbe di agona na afra no be start to school agona ka afra ne be di ho not knowing there afra na oba fa no afra na akoma ne sister no oba fa afra na nkasa no po wantina ni ncha no o de ne kama mba fa man panyinfu wo ne maame na be ni kodi ni wo nti mi fi for be na yele nti kasa wo de kudo koma na yele wo maame nti na me ban na meleje me ban na wa ye twintwan wa meleje me ban na FM ene eye bronya bosume ne da etoso aduonu emienu December 22nd ene eye yawada ya da nyame ase se ena no pay so awiai enso wa mayen ahoden no na yede ete ha sei nyame enhia wo se waka ye ho abrebia abedusa empempenswe sabrei wo hwebi akoma mu nsam Maa Akos maji adwa na me na be for 310 ebebo no na ya sorry no yede ensemu a etufo na ede ebrewo awiai se waji adwa na se wo hwebi ana wo tie bi ewo radio a enkase obi de na aba na wo tie bi ana se wo hwebie na emom no wonso de etu hofo sanse wanhwe yi a ebeto na wonso na ate ha ema afoforo nso ehwe wo enu nti hwe na efetu hofo hwe nesua ade ewo mu ensere enidi atem kwa na ensore nko na ene obi de aba ochina ebeye wo Akoma FM papa se wanya bre ede amame na yekoso ama munyina afishia pa mu amohwe yen yetiefo yahwefo both YouTube, Facebook and TikTok ema munyina afishia pa ene akua koko wafiti ne bronya no ase ne bronya che ena hye no deba ena Merry Christmas. Yes. Yeah, I'm the Ashen. And na ma omanfo nyina Merry Christmas here because ya de to etiefo anim achina ya ba na chese dwada ya breki kakra ya beji Akoma FM ade ya ti we live yenkobi aha ntino holiday kakra ba ni ohia ne ya ye ntem ya de ayo bibi kakra ya de afa ho nti se china nyame ya adom ya ba Monday ye be break aha ntino ene na china no de momfama omanfo num bi afrihia pa
ye momo boy in Facebook for ni bidin momo boy YouTube for ni bidin because ejina ni e ba ni e kwa ye besi a just a second Ye koji ya home ya bro kasa nyasa afini nyine omo munim Akoma FM ya china ubese hunu ye bie mu no na just a second January and ye beba ye koda 2nd January 2021 na 23 ye koji na ya ba enje ko jwa home ya bro 1 year se ma frisi apa enje ko ye so ye koda mama manonye me ha asiara kokoda we so ye koda ye kodi ni ada wo ha adwen do ye da na ye didi na wo na anya man abende eja ogo wo so fu kokko ni asenye ogo wo so fu kokko ni asenye na yo ndi ye mama official po ana da bo tede o tina mo na metu o tina ba tunte de ma o tina mo dia official po na we da me na ma wo mo ni pa bidin na mo official na o china o chenya mboa fe wo de you know onyanti ase o chena otenyo ma me ma baba ko ma Lydia ye friend ma mali ye friend Lydia nyako oni ni kunu macho o motonton puppet e wo bantema Methodist asoda na opposite mama ya japa me am ba Vincent a music director of Glory House Chapel Assemblies of God ono so e wo ahojo about me manifestia pa R&D boutique of Patase manifestia pa o pele santase ono na yimiti be bia for years ono so santase manifestia pa Robert Fons ono so ye serial caller madam Fupa otonton Fons e wo konfanoche manifestia pa akosomo teacher fo nyina ya bia akosomo mo nyina afistia pa Glory House Assemblies of God and so many mo official pa Collins na yere mi ame nua ba kwa ni university mo official pa Atomic Digital Satellite share the 4 junction mo official pa mo boy pa na Fogo odno kwa da so one ne mani nyina akwasimu nyina mo official pa Tracy man official pa Auntie Alice ene Auntie Agnes mo takwa ma o mutie sisi a mo official pa see some educational complex teacher for nyina me ma mo official pa omo ya graduation yeah I think the 9th graduation na sadia no kwa so mu di abeto mu tete ya for better temo ya munya teacher for ya home na me se me pa che wo awade me minimum say wo mo ebi wo class 1 2 mo munya e bibi na zufo ya bibi na graduation se ma me jai ofri 2 quarter hour graduate kasi asem na ye shara tare ya shene che ye PSC ka na edie kaka mbetu enti na ase mo ya ma ya bro ya bra wate yenya tooth cancer nyina ya mo mai hu ti ya je ma mo nka ma mtini ya nyamo na mo mo te o mutu bi kwa na mo bro wo mo tutwa mo nya gwa chese ye bre enti teacher fo ma enti no se asam fo teacher fo nyina me cha mo official pa Patricia say o wan pat na ka se na ka se ga go ha ya ma official pa ka se ga go say no nyasa bunya de no te o munyina beje da knock shoes e o santas manifestia pa kedi fashion e kotwi manifestia pa na ya o ye mate ni ma wo so tie pa won kanim ma no so official pa nyame che taxi driver manifestia pa na Besanges Laundry Service e wo e friend na ya o Christian Service University ya manifestia pa jawusu so o no kwada so ya manifestia pa ekua o ya mi sister o Accra Malam ma mi bra Solomon Kwabna Ifa o Spain manifestia pa Joy so Belgium Nicolina so Belgium Ohema Esther o UK Agnes so ansa o Italy ma me se wan so Italy ma me boama adu o UK Simon Boachia Argentina wa bra ma o Argentina na Ernest etu ahene so wo UK Eva Kanewu odi eno amene Eva kasa no wa fa ye nyina ya time ya fa obi ata ma me ya ma o kwana wo be fisha pa cha no atonyom me ya wie be madun de ma wie ma oni problem ko Eva Kanewu odi ne madun so no okay me ko hega ado ono so television Dana from Paul wow sister Dana from Paul ono so manifestia pa ma Eva Adezoa ono so Connecticut USA ma Hannah so Virginia ma Juliana Virginia na Nana ya Asokwa
Asantama Achuampema Association Vice Chairman or Virgin Mimi Ebe Chairman Kusi Ma ono so manafishia pa Sister Mavis Akefi US member be official pa 25 Mama did aka na so you matema mate me de twa Marco me ma mebusuafo achena krom na asonafo nyina me mo nyina afishia pa achena krom antekua moru bam me ma me moru bam achena echia wo nyina ante bronya yi de me ne wa na ba bedi nti hwe akokọ ne wa ha na akokọ 1.5 pa de ma me sro de wa fichire ho no eno a me pa cho hwehwe ne ya me pa cho bronya yi me ba bedi no me ma me ho ewo achena krom moru bam ya beka banku ne wo ho na akokọ ne na mafichire ho no 1.5 ya chibi na ye kunu enti me ma akokọ no etese na kodu 1.5 1.5 de mu odro no nya de ha no enti me ba na ye nyina bedi afisha pa na onyame nhira yetiefo ne ahwefo nyina ye da omo ase dodo nyame nhira wo mu ye hunu ebi wo ha wo tie television TV or One TV or Sekom TV YouTube TikTok Facebook ya nyami baby am hwe ya se kase bubu din na me ye be ye mistake nyame nhira mo pa po kire da ko baby a obi a onyame nya okese Mr Anoche nyame nya okese na afei die mako Josie baby a Josie obi a afini mu nyina wa ya die sister kapre kaka po onua kwa material ni lezo ni ntumo wodi apam ne kama wasuma yensam famra enipa beni aduma wei dressing ka ho pa o mo hwe ye fom abapem ya ankiye ntumi ye betumi aso afimu nyina atade a ebehye 365 abada ye ka na enso sister was so ye mu 6 years ni the one that them if that them was wanya ye mu ye ya no ama ye ho ye fe ni abehe ham ne de te ha na daroma na she's here so mami ayadie nyami nhira ne ba she said Mami akua bra ne din so de ne din de no won fe ne wi afe that's ni bibia odo tema na ni o ma ko me pa cho like or respecting me pa I mean mami akua bra nyame sha na wasi baby a obi a onyame nya okese na nsia na abaye wo mami yi na mitino sa wo perig ni bia ono make us on demonstration okra we dey fe na je say enne wono a na gina be oh yeah nti wo sha wo difference ono abam wo ya de na ba broso wo abro so abegina me kama na nti she say wo penwi ni bi wo pe de wo pe bia eni assault bia ni wa she say wo ni bi ti wo pe bi de hyame wo benya bi ho de share kwen wo pe bia wo benya bi wo she say o ba na kama na afa wo place order wo doorstep wo won say ye de abro 0249 155-776. She's a 0249-155-776. O friend wa na we no edi nkomo na ye ka Josie Akoma FM bomso when meet me there sports no na ehwe ni mo atade ehwe me papa ready made ono na adwudwi Josie apam the fefe so Eshami Ghana ninsa no but apam de ashame owo bom so when he meet me the sport and he didn't share any mukumasi ya enti bronya so owo abrochire wedding engagement outdoor baby ya wo bedru kra papa wo friend no so wo do wo picture na measurement oba ya no abeje na ode be mane wo ho na abrochire mpo na mo amu wo kon high bia Josie it was 0243
433 465 0243 433 465 na yaba your sponsors omaya die omo ye efishia pakakra aboda onyame nhira wo mo ye kasa na omo ameso ye mu anka ye so ye sey ne hwan anka wo chena nko ampacho anka ya pam ye firi ha ye so ni mfaso nenso omo adaroma omo akrakra ye afini mu nyina de ye bia omo se omo ani je ho omo taye yanim etaye chi etaye fenfenfen wonyame nhira ye sponsors nyina omo se wie kra de omo sa ye ka ho na ya na ye fe dodo ya na ye fe nti onyame onhyira wo mu nyina na onyomo kese ye fans nyina nyame onhyira mo na wo mu nie Debbie ya mie ya no na wo mu nie mo aye na yen kwhwe breast cancer no mu nie Momo aye yenhwe little kwaku omunie momo aye enita eyepie momo aye mayento artificial ma obi maraba na momo aninie momo aye sasa edin kwa de yakasi ya na disia no project pa na ma listen as you view aboa ya ma ya na disia no ma yakasi ya ka bebre normally you fit dem kwa yenye projects bebrebe ya ba kwa na mi no but ye efia hay ya ye project ma sia senso wudi wan year mini na so nyame adom ebi wa anya successful ebi ye wie tu ase eseti ni pa me up ye yare no ko I mean oma ya de oma ya nyame hira omo pa all over the world ya ga mo se de bi adanso ye bo mpa ya ye kai mu nyina eka ye mpa bo Sister Mary o Italy mpacho atadi onye de free reme mama Sister Mary onyame ye okese pa na say ene man buy craft Sister Mary adome koton onyame ye okese pa nyame nhira obibia na de obomachi dom onyame ye ne kese pa ehwa na abem ho so ane de abewuram nyina eka nyina aka ha agro no hate ga se di agro nyina aka ho nyame nhira ye nkola nyina no nyomo kese evangelist mame enchia me ma ne me yire me manai imane Suzy ne ana de eja akusua ande mende nyane na meeting are ready na yawo ready nhyira mo nhyira sof mame nso afi nyina enema nkoyi but ready nam Akoma ama yegina na etosu mienu asidan kan wa nkasa titiri ene menu ma mbeto won wa ha nya ba bia na obekọ adwuma bi mu a omo be so mu no enyesa bara ha de yenyina ya nnua ya nnua na abusua preko pe awrade nhyiram na afise senso na yete ase na adwuma awrade na moso na ekosoro na yekese mechia bi bishop Ejako kusu Kumasi diocese nyame nhira wo papa ne mesino secretary misofu panyini nyame nhira wo munyina me lecture man foforo awaba ono na ya nya asofo no daya no Dr. Christopher Labi o lecturer o Ken University minu nyame nhira wo na afia yekowura mu omo oni so ade mu no enye kese asofo methodist asofo wo Kumasi nyina mo nkwaso nyame nhira mo minu anum sempa kafo nyina mo Kumasi ya mo won kran ba bia mutie mi free abon wujafo de se bia wo sheide nyame nhira mo nkoso anhwa Akoma ene Onua TV na ebeye nhira de amamo aka ma bi se o ga se o ba me se sagre jampadu nini kuno Magi nyame nhira ntina o ye ni list no we de nanka se ma won o maye mi se nka se o de hye yase nanka ya to ye bo ase alese ya gu ho alese enti be chia me ma me alese be break ya study tie was show appreciation Magi nyame nhira o pa batam papa na de waye nyina yeguso akai o nyame nhira
me chiama dofo nyina masori ma nkuransa new site asori fo from atie ho ne ye suma urade kakrakra urade nhira mo kwase na ebe hia ye ni so ehia Wesley bompaye okay bompaye magana bompaye manyame asafo Wesley fo nyina nyame nhira mo na onyam kese enim se emrepam ye besa ato aso ye se de emfa nso ya na ebre no ayebe ma ene ye hu ba bi kwa starting free ma ye nyina ye ho afihia pa me kunu na no say ya wakoto so me no anumanye patase hene na me maame me nanamo obi bia ye nua mo TikTok for esia for girly shortet ma bi me ti me mo din nyina omunya Facebook YouTube ye tie for mo achinchi ne bencheye me chrome for kwa obome abetifi na afi nkwanta kese na dom na se nyame hya ye nyina mama edin ya kase ya betna ya na sometimes onkai na so obi a wote enka bia no ye ma wafichia pa ye nim se afesese na nyame e ma ye da so tenkwam nyame hya ye nyina amen enti nyame ensha wo bibia sabre wutie ye International Central Bible Church ICBC asafo manyina me chiachia munyina Prophet Elisha Abu nyame ni papa na fe ne yire ye mame Agnes Abu mame nyame ensha mako penny nyame ensha mame Boatin na fe ma Aisha nyame ensha munyina asori manyina obi a menyi twini ado pastors nyina Pastor Ken omunyina Patrick Portia Pastor Sergeant Benezo say tutu Mr. say tutu kasa bobo dini dia na mema munyina efisha papa na me enshamo okay yes I'm studios na ya ba no enra ye ne ababa wa bi di nkomo ewa ha ye ne no eye program me poncho na na yawo agro na nya so enu nti bomodia ne fato so ma ye ne na kai yetiefo kakra oba ye oso okohia be ma bi na abrantie mutumi hu ha when da so no nti se wakai no enra Augustina right Augustina na okohia Steven ewa fasha sia Steven se ne pega wonum nyina tete wa kire se Steven akwafa girlfriend bia your friend Lizzy ebe friend no was hey na wo ye Steven the Steven se ne wafa ase ne wo eni ababa way true ye ne ho ne ma se kra de wo se ne Steven me na ene wo entwempena biem enti mi jawo na mi jawo no eyempera twe wa anya me ho ade ensu sidan ma me one de obagia no na fe Steven ema ne 3 billion 300,000 3 billion plus a dime na nyame atom ye frɛ Steven na yenya no na Steven chechemu abai ane bai in fact o ka che say wo Steven 1.5 years ni ni so yeah ne na umienu wo ne na umienu 2 years na wo 2 okay na by for 1.5 years ni wo no na enra ye frɛ Steven o si o na me ma also pesca adi akoye adwuma nkoma no 8,000 Ghana cedis tiska 18 million na mle yanda me jeme ba so fa me ba ne fa yende no fa mbra na resist down me ba na mpo no won nchan na sister ne kasa no ne before no bohu de e ba ne po ya me ba no be ba no na watakwa no bohu de dwowe ya me ba no ku be yin ne so ye no wo fa si bi ne ba na no wo fa si no ni time ya kwa ne ko ma ne yere no ka che ne yire ne say wo ba no eye ne wo fa si bi ba oni time ma oni time odo ebano na only time odo she ebano oye busy okwa ya me de ebano ma kwaje na me de na Akoma FM nti osimitum flan os peke no bu ma nimpa no wo home nti no fosa ina la me fra esdo she yebo esdo abedi ha so omo be kai esdo yeah o me kai esdo nti no baba wana obone de no to fa wi na afi ya boni nyina de ahim ya boni nyina de ahim ya be ma omo mere pa ena kra ya ahia ye nkasa we Christmas edition of enti mama ye nua ba no a na no wote na asem ba ye na esdo
ebe mu no as do betna baby evangelist etie na afei wonso watna ha na ye de ahyehye so wo bekan ye nua ba no da brebe na aba ha Sarah Mausi Sarah ma ati say pache oba na watwi munia hu no pache okay enti obekan Sarah Mausi ono ene de esdo eba ye na me bonyom hey maba esdo maba hey maba ye maba nti munwa no kote so esdo ba ye mi nwa no kote me da so sima konya no so sanse mu amuni me de ya santoa ena me si hey aha enti no yenko na Mausi emo na asam na ode ba ye ne tofa sebe ya baby a wo bia no obekai mpo se wan hwe bi sa bre no a enei obo ne tofa wo beti ase enu nti yeto sempama esdo a na won so de wadwene edi asem no echi dru se ye bua na watumi ebua ni yie sanse ye mpentanchia Sarah ma asem na ode ba he yetio pa me pacho ewie mba anya bokoso nya bokosa mama esdo o nkasim na mi sister tin kasim ti be ba mi sister honum be ba hona mi twem na esdo hu mi ana o frame no ona de me call le dem elika ya nwura dem odan balanda wanim ti o de me call honum nti edu honum na obi ene pon na owura ona frame se memra mama mi drew one man or metana na mpaso na o sha ase na osuso mu mama ai na one me dai nti one me dai no ana me de mi firi kuro ni su ko nti na mama me de mi nim se menyim nti achire kura na me sanya menses fam nti miss one pon hu se be ho adane ana o kan nti mama e ko check na yesese me manse no ogubusa mama manka omubusa me se me no ho ananyim sa manka bele shem mo sa akopon se mama menyim me woye ti me woye no elo so sa mama me de mistake amaya no na eno manka nchire obia nti na nsen ya ana me ankasa me ba na ya no obusa me ne papa no obusa me ana me se ene me sole na oja me ankasa me de akoto nanim ana mama be di ka friend of fonso na me bo na mane yese me ne won komo na o ka kire me se me ne won komo de be nkomo na so nkomo we de ntimi nka na fonso ntimi ba na ho na me share data am de be ntimi me ba e no ana me friend of fonso na me ka kire se me wo nkase mo me wo ha se no se wo ha se na twa me ba nti ada na usura na mama ba cho dabi ana se wudi nkanka se ye ne ye hu na ebe hu no se ni hu ne hu to me so sister nti se wona mama me to so am ni hu to me so entomes mama nti me kire ne ba bia me wona obae no nkase mo hotel bi wo kwan no so honum na ko park ne ka na friend am call mama me call na obi ne ka na mtenam no busan se de nkomo na mde bai na am so o ka maybe enna na one me dai na babam so me mistake se man kan kiro empna wo no twe ye no na sa na wo no dai mama on na one me dai me na ntwempa wo se wo pa ma wo ti ase a wodi na chini ni ko fia mama wa anse me pe mama wa anse me pe okay nti o me ka kire no no se na man kan kiro no ha na hwe me na am so me ana me chiko suada be papa mu support kakra na be de sham ho ana me de woye no sisa me ka no siyo wate nti obema muae nti menko mama ka ni mu kura na wasuso ni mu ka ni mu kura na opeso sa na me da o ka ni mampene ana me de me ye na me siya na me koy nti mama no mba me muae ada nti o wa obe ho ana ma ba ho no me bon nka ese asem na me de betu na nim no nti sometimes o wona djuma mu aso beka mitimi ba wono betra wa na mabusa nse se den na kwa asem na me ne kan den na o ka fa o betina o se on ka hwe no ama mlo fese me nko sa ti ma me hwa den na msi mesade atompanifu ani nti mama eno no
maka the last time no saka kire me say me fa akura no nyede e ma kire no nti me di akura no e ba no mama nya me nko ana me di akura no ko kire no me de ne me flame sister kunu ene na danfo baako ana me flame do ne say mabo me di akura na ba na obusam say mo na me so mi wo minister mo na me kire no no ba mama obae no ena osi o nti asem we ne be ka ne ye yan kan kire na ma wan fo obi anka no na me so o se ma ka kire odada na mama obusa atraso no mbusa ma no asem na me kan ni se ya ena osi akura no we omunko fa akura no na me am ko fla akura no ba mama e de akura no ba no no osi nipa de yempo nti maka ne sa wate sise wa wale wo ma nti odbe kwa koto ne yere ne ne mani ana mama o ka kire mpalifo ne sa eno she date odbe ba mama okwa no ba ya o si ne yere say ma wanje akura no ana ne baba akusem ma wanje akura no because of me man kan kire no dada afi na mbeka de ma wanje akura no ema minister kru nka say woda wo ye bema nti no na o yere nkasa wona ne kasa obede obeti ase wona wo ye emanity nti wona ne kasa obeti ase o si yo nti wana mama o ka kire ompanifo na mutiwa ne si ansa na ye beti ase kire ye ko nana bi efen nana safo nti ade chinya mpanifo ne ko no mama o ma manko bi omukwa ne ko na omde kotu nana nani nti omukwa na omba ase omba ka kire me se nana ne si woni mazdo dada nti one ne be kasa one ne kasa de be si bia no obebo mama ne nti omotwan a 1 week ana omukwa nana ne se o flex do a esdo dada odede na echina bi wa osibatu kwan okwa asa mi so hia mi tie ya na makobusa o mse se da na eko o mse ye be ko nana no o mbe so na o mako sa na nana ne be kan nti na ma betina ase ana mse ade de ko idie o se mde bampanifo e wa ha se na msa hwe mu program na mse me de be ba se na ma bida betu monim na de mba ya fa ma ya mami okay yo na chese ebra woni esdo ekoko hia ye wonamu no de nyinsa ne ba ye wa mona mane e ba choda bi wo ye wa mona mane ba choda bi nti de sika kra ni nyinsa mu sa jiska kotwa scan ba choda sika continental ba choda bi ba choda bi ena akra no a wode ne koma opapa no anasa wo ko kan che papa yi se ena woni me da ye no de ba mu ni ye no na akra no wo fie sen ba choda 8 years ma na oko 9 years na 8 oko 9 ba cha okay wo ni ye ben mama mi wono 2015 me person me hu ni date of birth 27th February 27th mpacho akeka won sem ye mpaso be bo trimu akeka because date ya wo de be ma ye no ya ntwero ne sa akwa ya nso ya cheke ni ye hwe sisi so pepe mama me diwe no kra ba so wo afia wo de ne weighing card ya ba and 27 February 2015 ena wo no oba na be ma ba choba okay so wo ko onyem na ko hospital ni yaji information it me bisa say be ma woni ne nyem ana be ma woni ne wo ye eye hwan won fa nkoto be ma ye nim na wonim ho hwe no din be na wo de efelesa book no mama me ko hodum no na me fa nkoto na nim no de ko hospital no din be na de feli wo book enti sa akoda ne papa mama ho ne de me penfo card no de me din na ye wan din esdo wo de esdo din na ye wo gidi ba cha what akora ne din ba cha ma wan na tu ne din mama nde me a ene say minim se oba betimi agina konton kore no watu din age se papa ka ho enti abedin to no say na wo ye no mama mpacho eno de na me fan tu na nim tina ma anye hwe enti me ara me ma me na me ma me ada fumi na me de akora no to no enti wo friends en ajuesika wo bo obi amane ye okay man nisa se DNT eno amo be man na Akoma ye din ka din komoda da but e bia na afei
ɛna wo bi tie ye me pa chaw esdo e wo fi ase na wobetumi de ato no so kakra ma me na o mahu sampa nya nturo na mitwa na emom esdo ankasa e wo fi ha me da se na na ya onyame onhira wo papa papa wo wi a no ba ba je bombom ubro nya ade no okay enti di enti no wa mo esdo amane baba na misuru ene say ni hu na ne ho nye hu de di enti na o stress do baba tata no na na ne bieni ni hot sende na me sa suru se beka menin de betimasi afesu na me sa suru mpapam usro esdo 1 usro papa mu 2 na winim de besi 3 na se si awo akora na nya 9 years awodi ni kwadi na asie ahyase no de ahyase no kwa ono ne wada according to wo wane wankeka wanse wo pe si wo hunu wanse wo pe na ono wo daaye enti no nyinse ne baaye no wakora na de kwoto ne ma ke be yehu enko obehunu ne obaye hwa because ababa we kra ma Akoma ne daaye o asa me share no enti no se man nya ne ntama anya bibi na wo microphone no se me share no ena fa no a aban kra betumi ache me sa ban no kra na ke bebo ne hu ama na ye de wo so wo ye na 9 years ya wodi akoda 9 years e koma no enu na emo hu mama horn dem ye mistake o ye mistake ti no anko bona mane no na obi o ho a o se na wusro papa ya nti ase wo ho na wusro maame so sa wusro papa sa so maame Akoma efe yo Akoma efe na ho no so no na me sister na tiwo ya na ya mai kwa me mpi sa ntimi ko we no na e ma me ko wa ade ne ko ba ntimi anka mama so wusro omo a don't worry obia wa na danfo wo best friend mama me de na me nya danfo woni best friend nso a wutumi na woni ne nam sa bre no a because me man ka asema nche me mama me papa me ni obi a me ka che no kra kra ni Akoma efe me bona mane because oye me best friend sa ye menua enti wudi na wonni bi wo wiase a wo baaye mama na me ni adamfo bia wo sister no nso we minister no de ono so kra man kan kire ade ne ba sa kra me firi sa kuro no so ekọ he ekọ mama mu enti wo yimi ye nyina wani anhye esdo so da ekire kura ekire ya be wo ya na ekire wo kwo me wo ye ya wo nya sahin akra no nya be 8 months ya na me hu no galamse bi sa pio no na oba ho no eno so wantumi amana ho na eno ma anche na mbebo na mani ya Akoma efe mema ezo akwaba na yani ni di nkomo ade wo mu no ebe piepie ade aba esdo Esther memo ha yana efrishapa afem komatu ya da what was saying ma wo 10 ma wo 10 like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 exactly wone Sarah baneka ho ana dabi wait na free isa no on kan kire me se ona me awo so the abetu ani one ne sister kuro the abetu ani so mo improve nkire me Akoma efe improve kire me ma mo se enti Sarah bane dan chane a wawo 10 oba ba ko dabi ma do say ma 3 akonya we do abetra so na misiso de de jai my first born and me 8 born kra me no mobile o first born and 8 born oni o mobile oh e ma 3 and na no ma 10 oba wo bi aka ho okay so what did you say 49 oh enyene nsuo ne nyene obetumi a wo bi aka tuba wo bi aka ho me pa cho ya de team say na bobo 11 ya de 11 aso because enche benya prove amount enti ya de Sarama usi baneka ho 11 yetimi team eno ano no no ayo coach assistant referee
the bend exactly lies man our lies not just say okay and you know yabo where you mogo on the more serious note about you win no yeah okay cha yakwani a ofa so nimu no a abedum pempen so ya woti akonya nso okay menim Akoma me won kase na no so ti afo osekrum oko emamia ofiwa na oko na no ba otaba ne sister nchan babia yina babia mete no medinemo nti ami hunu okrum na menene kekan na efai ti no fi osekrum yo ba mi nchen nti o ma huni biom na me huni biom nti echeye umwa na me hunu no na satam no na wawo mienu ti ma huni biom na me de ko me ko yejma wo bandan kwanta no ko ba bi so ko di be 8 months enti me ba e no ana esamba baby a otino ayo se kromo omo yejma o na mko yejma o enti mko na mko to no so kura akwala flesh na ms wasi awo no sia na mso awo sen no so awo miensa I'm so good to no ton pan no na me to pan no enti mse san kura na mka so ene je na fato kokobima nkwala se me obia me hu dade me choose ka no yawa ana me kom baby ti ohono kura no na me ba site wo wiki bia me ba site wo me hu echiawo wan kan hwe ya fan kire me kopem na nsemu na o ka kire me se wo ba na odikan no wona me na wo ye na me enti odikan de to madam fo bi omo friend mo fi no de betu manim nti ono kwa ka cho sasa ma o kan de enhodu because ni nipa wo de dada wa wo biom wasia wo biom se kura nkwala miensa nipa iba site ya uhu no unka hwenkyira no eba ne se na fi de recently de o be ka che ne se one na ere ewo ye okay we de wasuma me ma ko ka kire no to be ka che na me se se mo kan de ayame na mentiasie na tesem tifio no akase nanum tidaku mo hona ofre mi se ne sister ekunu ehiami na msoki ana mkoye nti mkoye no me metinase ana mde asem ne tumanim to mde tumanim na mchem se na kwala na nkasa owen na mkofa kwala ne bae ti yamianum no kram ka cho mu se asem waka no abombusa na sabio wanyem wa mama manie wawo wa mama manie na wo ye no one you fi hospital when na to akwala ni din when na akwala no ko school osian when na odi no ko school adentina obama obi ahwe me meba so officer me ba adentina obama obi ahwe me meba se senti me first born me na ba studio asisia mene o mama wo ye no o mama de mama no no onya 2 years oni mo mama kura me na ma hwa kona na but mene na me hwa na besisablo oni mo mama o ko January no 26 years na dentina wo se me woni miawo na won kan kire me e ma me hwa me ba na o ma obi ahwa me ba asem we de eye me na nipa de yampo se wo se me ba de a wo de musician no ma wale flesh me wale kura no enya 2 years nti me wo me mampan fo so wo na sisia no akwara no kura me je no nam de no kofia eyade a me ma no ena omde beye nua me yire nso de no beye ba nti mentumi mfa me pe se me sole na me de akwara na just like that because me yire ne me manyina me ma no so omu ni mo nti no mentumi sole nka se ma wu babi afina me de na base esa me wa no so no ye nyina ye wo 1 town
yin na yo one time so wo akwantum kura na waba kura se o ebia wo fi baabi na me baabi ba ye adwuma na me no ewo ye wo hwe me ahwo me woni me no ma eno kura e different na ba ne sen ntiche sam de kwato me yire na me ma na nim na no mbe kam na yin na ehwe na ja to ye because ne pa de yampo nam de to me ma no me fra me ma no ne me yire nam de to mo anim no mo me ka asem ni na akira mo no sa obi a wa wo ba ko wa wo mienu wa wo miensa aye nyina ye wo krom a no ntumi mo amane na recently again wo enti a afina oye de odi akola ne de ba enti we dia omoje tumu a enye yie ena me baba bo mo amane se na me mano ena me yire aide aka na se ne be ya ai asomdwe baba no me no nipa me hwenko forma me tumi buanko for sisi a mo maweje asase no me de kakra metumi aye no metumi ye edebo na wo se me moja fine me no problem ania ai ahemfo na wo ba ko efe na nasafo Akoma FM mo fanko tu nanim no mfre me ma no mfre me nka onanka omne ye de enkesa so mo mo kasa na ntia se ye adwuma me so me hu na me metumi aye de aja kwara na ma de ma hwem enti wono kwa mbisam se enti se kana sasam no eban bokoa mo di akwara no be ma me ana me mhana mo me mpantro santro no o twatom so no hweye because me no me ntwantro enti nyasem we no obekeka sem bia go me ho fi me hu na ogu ne fi ni hwe ni ye me ka no kora wom me ka che o plane ne sister kuno no ati ho de na da no moti wo na me ka asam no ye de ade kira mo se nti se ekoba ne se na nasafo no kura ne me ma no ene me yire kase na bibia ye kama because me da kwa no kona se me ma ne ye no so ya me ni fie asam de besie nti no me mpe problem mumma unity me ma no mo ye one nti say unity to me ba e wo mo say e be free different mother yes nti omo ka papa nti no me de we kono mo ne na nka aye kwa enti mu ko hu papa na papa no enye de enhwe na ntutu bibia ti me kasi so senti se bibia to mo de akra no ba ma no mo sai manti mu wi bi mo wa na nasafo no frɛ me na matu kwan to frɛ me no na o ka se wo se woni me awo de akra na bra me se menye na mso na entisa na asam no ya trance kan ba me se akra nipa yen de yampo nti if that be the case me yire ne me ma no omo nwane matoa na woni nkola no enkasa because omo na mde no be yenua nti sa na me de me ka kire omo nti omo mla ho na Akoma FM nti mo na week me kram na ba bi kura na wo de fra me a okay but ye wonti asam de dem nim no okay na ma mi so as though de din kan se ansa na obi be ka se me no na nyem no na one wo na tie like one wa twempena da e bia be bosumi miensa bia eye wo mpena no ababa yi na ompena no ana se dakuru bi hit and run and bibi ko see oh men enye hit and run me no eko like akra one no call like kakra Akoma FM say anche mo twempena kakra wujide oh exactly nti woni ne keka ma ne fai oh exactly wose woni na twempena okasa wose said you see kan o chasa wo like wo fa no wa bra na enye ne pe mama mpa enye no press nyame mpena no ni so kasa obwa mo wo bibia ebetuma yewe ya ntina former president Rawlings o say no kre ntina antoa o hwe on hwe no mabi na ye o hwe be bla on hwe ni ye on no mabi wa fa so na Akoma FM na me akola open me ya mpena na opel wa mpeme mama dad so be ka no kra onka so opem se me ya mpena on ka no kre no dis enti se wo bi emplan wo bi a oni ne twemplan mo so me sen
I mean, you say. Be 3 months. Be 3 months. Be saying. Be 3 months. Mama obua penimo kalokro. Last week me say be 2 to 3 months. Mama obua. There was be 3 months. Say be Nna me kama wo nyo na kai. Akoma FM. Because be around. Mama me so obuo. Sa 3 months no enhyiamude dodo sa na ne nyai. Oh, me me nda ba ko mama me nda biem papa wa be ka no kra onka. Maa Akos nipa so bi kasem no twantra wanga sa wo hwe na no ne nsem okeka ne nkro boy ne ade no ntro be nipa no aye ntro be ya me ntro la me chala ne wo se usuro mame usuro papa hwe wano prepare we usuro mame so papa usuro nua no senyene usuro me anyene o fa me se na metie Sabe no sa. Akoma Sabe no FM. sa. wala me da se na metie ba me bisa on so body no ni on so wanyini pa age ne wala wo mi ana football age football age Ma usi kuta football age. football age no mama busa so na wo mi ana De kura no. oh mama busa so na wo mi Bisa no so na ti ono. do na wo mi ana yamina mo mama nka se mu aka onim Kasa. mama nka se mu aka onim nka sem na mni ya mama mi sister say ka onim me nya ompna me ba Eti woni na twempra ne fie be mu na na ade ne kro. o si fie be oh na mi Akoma na me FM. kwa na meti Baby afa no na. Baby afa ze no wo twam na akere ko hye wo miemi ana. anya no kure hwa da sisi a wote so wose be boa wo twam na flow me mi I mean say we akoko sebi we mama me so obo e panu mo nka no kure So sesa na o ka no kure wo so wanse ne. wo ye obi bone aka So fa no ko hye dem mu. anya no kure Sabe na wo fie sen. mama na mo 17 years anya no kure sa se mo kan anya no kure aya dia o de tage me de tage de me ncha ntro ntro aka me nye ntro aka me nye wo to bobo ban esamba wo mama o si so tia so di fa do be me asam no kure na me ka nya no kure aka me ma ha mama Na wo na ya virgin na sesa be no adi. mama na me fa be ma da o ka obua Ya wo no da no wo hunu se won fa be ma da. mama o na ka me fa be ma da nti ono oni sa da no o ka Se ezo. se ko mo ama obi afam se Wonya next do. o de tu ma na de no mo ka na What aje virgin ada pen? virgin oh me be When a virgin ada pen. Okay. Enti wo ba kai ebra wo ne na da no. No a virgin. oh dabi E dey na ma wo di hunu so nya virgin. dabi na Mako O di dey na hunu. na dia be de tu wa na Akoma fast FM. na tom enya nkwala engine na engine we kura unu tiko body we papa pe mu kra kra wati bu kra articulator engine Like seriously? tiko with articulator engine onun fele onun kra na ni Tiko. sa ma be tiko kura articulator engine dem First day na na ndan sa na ho. serious onya kola sese o twa ntrodo o twa ntwen kan we papa pe mu ana pore ka de o Papa na kan ye ni. Na me wo papa na ni kura ba. Sara Mausi. mama Wo papa. Akoma FM. Wo no papa kura ba. Sister. mama mpacha Eni enu wanyina pu ampa. mama na me nyinu pua So be Ona eka. papa wo de a. Wo papa age. So be timi na wo de a ne na so ani eden. So ya repu. Anase wo de wa force wo no wada. Like when timi a mo ho wa. Amfa ncho bi and when feeling any pain. Mara me One ti go pain. through Nsunya. anything. mama me Sarah. pa ma Sarah. mama Baby asem na dru ni yenya no kure woni esto. Mama, no kura na meka mama. From each of you. Akoma FM. mama no kra na Papa, meko papa. mama no kra na meka mama Enti enokura na woka me still me I don't buy near maybe a woka kire me. Ebe obi a wa force wo pa nya wo pen wada. Nyi say enokura ma ye no wo force na no kwa can't me report me. I didn't want to report to me Force na I didn't want to report can't me report me be say hey abrantie de odi aye me nie. Yes. Ana papa nye kwa che no. I did What was sister and wa mo na made. mama
what we soon ya da for yes ya wo buy into mama me ka na me ya se ma anye sade we e na wo de share wo enti sa wo boy na wo se me chiba pere aso park na ogina ko nka sa asem entro no ucha o se wo ucha ntra entro ben woni man entro ben na me twa do catch them mama daddy ono wo die there waka so no die so onye na entro na waka se me twa entro na ne dia wa hefa ezo ebra Sarah enyin san ye no me pe no kre Sarah nyin san ye e wo kromo uhu ne da kopim so wo ye uhu ne da bi we hu ne da ezo kan bi e mama tie tama onyin san ye no me fan say Akoma FM ono no on say ye wo me won kasem fie no no wo ose krum no ba oko enti me hu no na ya tu be hu ne breba yin me hu no awo okay me na se mo betumi last week me treat stories bebre but me kai last week Brian no dey come on phone so o ka say Sarah nyimu nyina wo hu no kurom ho me ewo edo ye will repeat Akoma FM Sarah nyimu nyina no wo hu no e wo krom ho enti ye wonwa say wo kra no wonyim no wantumi ameka nche so no nanye but then e wo so we hu ne da me nya two answers from you the same question why me metumi am ya bo e di akere wo ka say last week eni wudi nkomo no wo ka say na say wo kra wonyimu yi me hu wo kromo because Sarah e kasa no before ye be from Sarah ka say onyem no wan fanti na kromo ho enti wa hu da Akoma FM e na wo ba mu no bi say say ye di nkomo no na wo se Sarah kra anyem no kromo wo hu no wan fanti na wo but the name say ka jem say Sarah we hu no enti wo ma me two answers me ni ba bia ni me no free me fa de last week dey na there okay so on say last week o frame me no tama o frame me no na me drive fine me no mo kasa ba ono angasa no on say wa wo baako mienu miensa on enti no ema ho dia no wa wo baako mienu miensa enti no me tumi hu no na onyam egu a me hu no awo kam kore kora ono no ba na woni ne ba na ye ne ba penem wa sana ono ka kire woni ne ba no woni yes do ba na ye ba penem wa mama pacha enti adana ye kasa no na ye nkasa mfa ne manu a ya be wo mo achi because omo de omo nka me case ho omo papa nko opono opapa wo problem on fa demra wo de na ne ye ka na wo kra kasa sanyin sen no uhu ni kurom ho exactly uhu no but na wo se we ho no Akoma FM no ose krom na ma hu no nkase but me question is me ma mokro din aso sen kase ma na ose krom me kire say wanyemo no wo hu no na wo se da bi and me kan na na aka no nyomo ne ya discuss wo ya discuss wo dia no enti se menya no kura we na fanfiri ho dia ena ne metumi nso aka che wo say ene esi a wo se depending na twempra bosom mienu kwa miensa na wo boa no kura mentumi ntwantro wabla me nsin ne permanent oh say asam de destruction to me there baba I know say so no destroy to bebre and on ka say ntro bebre wo cho asisi ano ende minim say o ma me two answers from one question to me nka say bia we twa mentro nti no menya two answers question back we free ho nti ma dwene ye mentanta say as do ka no kora kire me ana say otumfu tragu mani matiefu ani ma ko me no kora da me ka kire anu na me ka me kire wo say sisi ano me tama no kora ba ya omo ka asem no o de abeduru ano me ka kora ko si say fine nipa de Akoma FM o ebia akwara we kura na mam kura na yakopon ahweso ayede e da shiram no problem wo say ya yan ka sem no na
baby ada no enkoda mpese mbisa ne se tama me catch out say monko nana safo na monfa dwantoa enko wo nkasa wokọ nana safo ne ko kasa yana me bisa yiman mama me ma anko bi esdo ma anko bi mpelifon na koy ndi entina wanko bi mama ma anko bi ndi entina wanko because wona asem Akoma FM wona wukọ cheche masem meba wukọ cheche asem no di ache nana no nti wo a wanko bi na wan na ekobo nkuro di ama wo mama esdo na catch mpelifon so omonko no ana omonko nti omonko no ana nana ne so obefre no esdo no nti ofre na de besi na obeka kira ma yenyina ya de yakọ ebra wodi akora no asem no koto esdo animu no woni wan ne ko me ba cho menye efo ganyo good ena wan ana ai brana ka no kware brefi ai first day na wo frɛ esdo na wo kan kyerɛ ne sa akoda Akoma FM wo nkwa na afrɛ no ana wo ne obi na frɛ ba cho men kwa good nti akyire no na wo ne wo sister no sister kru no obi ko na ni meboa okay but edru say ye ko pani ho again na wo akra no ye wo dia na wo nkyeremu no weni animu no o man ko kyire na se ni na bae na mo nko akọ ama mma men ko no mo se men twa mo nko mbra ade na mo ko kan kyerɛ na no ade na mo ko kan kyerɛ na no wo na woni masem ni nyina wo se ono otowade ma wo to obi ma wo ka se on fesika sisa bi ma okay ne ma no but enye akoda ya ye ka no wasem adwo sika no me nimpo on kan we nkyerɛ me enyo pass more than 2 years ago okay aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no eno waso egusu ada wutie no ma yenhwɛ ni date of birth no no bo kyerɛ me ne de 27 February 2015 27 February 2015 any date ya akwa date of birth Sarah eboma yetie ma me twa me na me ba weyin card no e wa ha say akwa date of birth kuso me body a kyerɛ wo tu pese wu nu se difference wo mu a se difference ni mu a me twa me ho abamreti a wa bi mo Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na no Sarah ma asema na no de ba here yetio Akoma ba pacho ewe mba nya bokoso nya bokosa mama esdo o nkasim na mi sister tin kasim ti be ba mi sister hono be ba hona mi twem na esdo hu mi ana ofrem no ona ode me call ne dem elika ya mrada modan balanda wani nti ode me call hono nti edu wani no bi eni pun no ra ona ofrem sa memra mama mi dru wani ma na ode me tanane mpaso na o sha ase na osuso mu mama ana one me dai Akoma nti one me dai no ana me de mi firi kuro ni so ko nti na mama me de mi nim se menyum nti achu kura na me say na menses fan nti miss one pon ni se be ho adane ana o kan nti mama e ko check na yesese mans no obubusa mama manka obubusa me se me no ana nyim sa manka be le shem mo sa akopon se mama me nyim me woye ti me woye no e lo so sa mama me de mistake ama no na no manka nchire obia nti na nse ya ana me ankasa be ba ya no busa me ne papa no busa me ana me se enya me sole na oja me ankasa me da akoto nanim ana mama be di ka friend wo funsu na me bo na mane yese me ne won komo ana o ka kire me se me ne won komo de be nkomo na nsu nkomo e de ntimi nka no funsu ntima ba no ho ana me share the time de ntima me ba e no ana me friend wo funsu na me ka kire se me wo nkase mo me wo ha se no se wo ha se na twa me ba nti ada na usura na ama ba che baby ana so di nkanka se ye ne ye hu na be hunu se
nuhu me nuhu to me so sister enti sa wo mama me so ento me so mama nti me kire ne ba wi am wona obae no nkasemo hotel bi okwan so honum na okopake ne ka na ofren am call mama me call na obi ne ka na mtran ne bi jam sabi an koma na mde bai na am so o ka maybe enna na ne me da na babam so me mistake se man kan chiro empna wo no twe ye no na sa na wo no da he mama on na me da me na ntwe wo se wo pema wo ti ase a wudi na chini ne ko fia mama wa anse me pe no da he mama wa anse me pe okay nti o me ka chiro no si a na da man kan chiro no ma na hwe me na msu me ana me chipo siada be papa mu support kakra na me de hwe mo na me de wo no sisa me ka no suyo wate nti obema mwai nti menko mama ka ni mukura no so ni mu ka ni kura no peso sa ni me da kan mampene ana me de me ye na me siya na me koy nti mama no mba nwai ada nti o wa obo wa na ma ba ho no me bon nka ese asema me de batu na ni nti santa so wona djuma mu aso beka mitimi ba ho no betra wa na mabusa nsa a se den na kwa asema me ne kan den na o ka fa obeksa o sa on ka hwe no ma mlo fesa nko sa ti ma mi sha den na msima sa de atom telefone nti mama eno maka nti the last time no saka kira me say me fa akra no nyede e ma kira no nti me di akra no e ba mama na nyame ko ana me di akra no ko kira no be de me friend sister ku ene na danfo ba ko ana me friend do me say mabo be di akra na ba na obi sam say mo na mso no minister mo na me kira no no ba mama ba no ene o si o nti asem we de be ka na ye yan kan kira na ma wan fo bi anka no na mso sama ka kire dada na mama obusa atra so me busa ma no asem na me kan se ya ene o se akra no we omun ko fa akra na me am ko fra akra no ba mama e de akra no ba no si enipa de yampo nti maka ne sa wate sise wa wale wo ma nti odbe kwa kotu ne yire ni menu ana mama o ka kire mpanifo no sa ene o she de ti odbe ba mama okwa no ba ya o si na yere say ma wanje akra no ana ne baba akuse ma wanje akra no because of me man kan kire no dada afi na mbeka de ma wanje akra no ema Mr. Krunka say uda we be ma nti no na yere nkasa wona ne kasa obede obeti ase wona wo ye emanity nti wona ne kasa obeti ase o si yo nti wana mama o ka kire ompanifo na mutuwa ne si ansa na yebeti ase kire yekọ nana bi efen nana safo nti ade chi ya mpanifo ne kọ mama o ma manko bi o mu kwa na kọ na o mu de kotu na nanu nti o mu kwa na o mba ase o mbeka kire ne se nana ne si woni mazdo dada nti one ne be kasa one ne kasa de be si bia no obebo mama ne nti o mu twan a 1 week ana o mu kwa nana ne se o flex do a esdo dada ode na echima duwa osbetu kwan okwa asa ha mi so hwan ntie ya na makobuso o mse se da na eko obusi ebe ko na no o mmeso na o mako sa na no beka nti na ma betina asia na msi adie de ko idie o se mi ba mpanifo e wa ha si na msa hwe ni program na msi me de be ba si na ma bidabe tuwani na de mba ya fa maya mam okay yo na chese ebra woni esdo ekoko hia ye wonamu no de nyinsa ne ba ye wa mona mane ba choda bi wo ye wa mona mane ba choda bi nti di sika kra ni nyinsa mu sa jiska ko twaskan ba choda sika continental ba choda bi ena akra no a wode ne koma opapa no anasa wo ko kanche papa yi se ena woni me da ye no de ba mu ni no na akra no wo fie sen ba choda 8 years ma no ko 9 years na 8 or ko 9 ba choda okay wo ni ye ben mama mi wonu 2015 me person me hu ni date of birth 27th February 27th mpacho keka won sem ye mpaso do bo trimu akeka because date ya wo de be ma ye no ye ntwero ni sa akwa ye nso ye cheke
ni ehwe sisi so pepe mama me diwe no kra ba so wura fia wo de ne weighing card ya ba and 27 February 20 enwa sugu so awutie no ye ne Sara Mawusi ena afa esdo ena edi nkomo sabre no enfom so no de said ye tie bia no enya bawie na so ye hwe se adwo sika esdo wo man nyina no omudi no say na edi be na so like akwa ena so enti ye hwe adwo sika ye be yi sika no de afiri ho na yaye na adwo akwa ana edin a enei se esdo gitum se akoda no wafa no se eye ne dia bibia ye correct ya ni ono so edini din na fe wode ato akoda no eso enu ti ya samba biem na meka chamo se date of birth no wabon mu fi Sara what ne bon anyini because oba time bia de said ye tie bia no e wasa wo tro oba date of birth edugu baby a urenfie oba Akoma FM krata ne bibia no eno na wode ebeye wo sesa oba date of birth a wobetumi asesa ne shebre ne destiny wobetumi asesa no nti abre bia no e wo seda wutim na maame ne de no ode maaye ne 27 February 2015 na se what 27 February 2015 no na wo hwehwe mu nkopem na 7 years enti senka yenya proof yenya krata di adanse bra ya de wo akoda no a enka sembesi wo studio ha because enka beka se enya esdo ba yenya Akoma FM but nyame encha de se ye wo ayi apenfo card no we ya wo card ye wo card no e wo ha say 15th October 2013 enegu no o se February we yi bebre film 15th October 2013 9 years ebra enano ye ni wudi nkomo no na wo se bra woni no ehia ye na wo age sen now we're 40 years. Nyamisha also okay amakai. Yes. Akoma FM. Nyatene say on se meka say on ma or destructive beblewum. On say that no catch him say 2014 in Ocean. And tisa in 2014. Me who can some canokre a womb and for some 20 person and some other Thompson me di ya woman. We share 2014 and see then Aquanya Mano, who 2013. Oh, do you know what trouble? No one say one guy what the dead. What the dead? So I can say was Xiao 2014. Akoma FM. Tronqua no ocha on canokre, near fact the beer. Any panel wouldn't know any BB yoda. Fine. And then there was a change. When you say bid the prison because of entronting. Crofo bebraye jelly one the prison or do one way for oh what raping me. Oh what raping me. Oh what near quite jelly and snowboy. When you will be a repeal and our first one at 2014. It's then aqua 2013. Sister Sarah, humanim, a then aqua 2013. But oh, who would you know? Akoma FM. Who free 2013 and about 2014? Oh, who calendar him? What's a one no? As some no one share no one can year. And one a do better maniemo. Aha. Nti sa date na okano. Na menum no anya no pressure. Eye downwards. Ye hunu. Nti no mesra no se o kasemo a mani ntwan kontompo Anthony Paso. Fine. Sisi ano e behwe na e di ya ede atoye. Na ntro no wotwa e da to me so. Enye hwe. Me pese o kan na FM. Mo bia hu se entro no atwa to me so na me so me yi bibia fim enti say say ye hwe date no e won de ebeba ho but ye hwe date no na ye hwe akra no 9 years and wo hia no so na 40 years esi 9 years na so pepepe me pese ye hu na afedi aka no ye kato aso de hia ye pa
adwoa sika wanya ne papa na Oh, exactly. And adwoa sika nya papa me problem. enti say as though betumi aka kire yen yahwefo ne yetie Akoma FM say de adwoa sika me amagye no me sesen ye no mahunu say akoda na ye me ba because owura mu no etiefo ye ko break no me ma as though ba no de ne ba pani e na keto no mo ofe pa odi omo e bai e ma me ma Sarah so de ne de ne bai omo ye nkoda ye ntumi show wo manim e wo TV so on da chinti but akoda no se as though ba pani no na je se de tie bia no oso papa san ye hu no nti akra na ye wo dia as though waje oba as though ane no nsheme nkura Akoma FM I'm not that to me so I'm not I am Japan. na se dia asam na si akosie no Ade amenye na wo se maye no. wo bia hu sanya no kore se na nanim atwa o se ka so approach you odisi hoi wo ka so for mama bu mi mesra mo wo bia nkai ye de ni ye pe no kore but adani ye ba ye mi share as though 2014 or 4 so many me die date of birth buy in year 2013 and nti wan na oti abonti bia hunu eno kre wa asem ne mo nti wo ho esan dada e wa abonten ye da nyame asesa wo ho esan e wa abonten a wo bi ehwe bi na obi eti Akoma FM nti no esdo akoda no waje na maye Angeno. waje ne se wo ba Angeno se me. waje ne se wo ba Angeno se. esdo waje ne se wo ba Angeno se me. nyame nshira enti yene esdo ba pani no so wo asem kakra bi ka na yene adwoa sika ebra pani ne bra pani eni enkomo na ye hunu ne ono so ka che se wo batwiri twan se da bi we de nyem papa dia na ye hunu okay enti ma yemisa ho eti say nyame ado ho ye pa mpacho na so wo bibi kan dia na wo ka Akoma FM before I bet my dear to party to say dini test ni who say moja ni who say ni aja to mande say who say moja dia no problem eye mama no ana wo kasa ma papa mpacho say wo kasa ma me kama me nuanom omo mu di machi na me ka ho DNT mpacho say me pese me hu reasons because o papa no ankasa ya one Sarah Mawusi ekohia mu no waje atum se ne ba DNT na eba ebe kan se age se ya ye DNA because nya wone no na ekohia nya one na Akoma FM pacho didn't know no so almost be nipa na one ne ye no was 9 years and now already ayi no what the akwana den aba popi o say ne ba no ne me de mintimi ntum sa de say obi a one na nyam a wawo akra no a wantimi amfa akra na ma say obani ana yinuani no wantimi amfa na ma almost 9 years ansa na wo de akra na ba ne de me de menye sure say yinuan ti before say we say Akoma FM say gene test ni wo say moja ansa na wo papa say wo papa no a woni ni kwanyi wona mejina wo papa no a woni ni kwanyi anam nhia no wo papa say eye ne dia oba usimu sen because sabra no na wo ni ho bra wo papa ni kwanyi anam nhia no na wo man ho ba bia enti seja ese akoda ne ya media enti no oba beka sa chinchina achi me pa cho onua nom no aka no wo papa koye DNA test ansa na wo jo ma madam pacho isia mano dangulam isia papa nuwa yene Akoma FM hwe nkola no nti isia yamfa odo anya yi anhwe anya ya be misia wo se me nua ba no wo kan wi se me nua ba no na me so me enim mu se I like me njin enim mu se me nua ba no me se bibi wo mo kra se me de ma akra no kra mpa ntimi ba se mu se yakodi ne test ne hu se akwa no papa ba moja no problem ye beji atum ne ya ende bia won bia ya woni se obi tumi wo na ebia bema na frame Akoma FM na se maami tumi eso akoda bi nsa de ne ba yie na se
na wabɛka kyerɛ wɔ ɔmo sɛ mepaatwo wɔ mene asɔmɛsi asɛbe wafiri mu ɛna ewu akɔda yi yɛtumi gye akora ne tum sɛ wɔn mo de akyɛ japadeɛ ma ne bi wonim saa ɛno nso ɛ ɛno nso minim saa deɛ ba so frasa nipa ne nya ntɔfam na ɔte ase ne deɛ obetumi ayɛ DNA test na wɔn ho sɛ akora no yɛ ne ba na sɛ nyɛ ne ba. Maa Akos. yes kakra mpɛ sɛ meka ne sɛ ɔhu sɛ asɛm no siiɛ no ano na memma Akoma FM akwankyerɛ sɛ ɔnkɔhu nana safo na ɔmfa dwantoa nkɔ na ɔm ne nkɔlaa ne nkɛsa na ɔm ne mame ne nkɛsa na adwoblamla because mefrɛ nkɔlaa no na akɔyɛ sɛ saa problem no nti no ne problem saa ɔhu ebi na sisi a no akɔlaa no ɛdɛ na de sisi a wae sɛ mmagya akɔlaa no koraa na ɔne dɔbi ɛna wo so sisi a no ɛyɛ sɛ wɔntumi ntu saa nomaa no anka ɛyɛ sɛ wokɔ no wone mpanimfoɔ na mone mohyia no because sisi a no me deɛ mesɔre amene na mo nkɔla ne ɛwɔ Akoma FM menua se ɔmbɛyɛ biribiaa de ayɛ ɛde ama wo nti sisi a problem ankasa ɛwɔ no ɛne sɛ ɔbɛkɔlɛte no na bi a ɔbɛhu pani na yɛtumi sɔfo saa ɛhɔ no mpani ɛwɔ fie bia ne nwura mu mpanimfoɔ no bia ne yɛn ɛne yɛte asɛm no so a yɛreka no nti pani bɛ ɔno te ase sɛ wo sɛ nyɛ ɔno nko ana ebinom ebi wɔ fie nti na ma meka ne sɛ ɔno de ne nkurɔfoɔ bɛba na mekyɛ sɛ mema no ɔma no na sɛ papa ne deɛ wo na ayɛ head of family wo na wobɛka kyerɛ wo ba wei sɛ daabi akoda no mehwehwɛ mu no mahu sɛ Akoma FM ɛnti sɛ memɛka sɛ bi a wakasa ahyɛ ɔba na no memɛtumi aka sɛ wakasa ahyɛ ɔba na no because wo na woyɛ head of the family and akoda yi ne nsa hyɛ w'anum wo na ama no biribi deɛ although bi ɔbɛyɛ adwuma deɛ but ne papa no enti me papa mmaka sɛ daabi me akoda wei deɛ mebɛni a mebɛntimi mmɛka nkyɛn me sɛ kyenkyene akye akoda ne nyɛ me papa deɛ da biara da wabra wunim anything even about wo papa ebia ne past anasa ne baby de wunim wani nti na mbisa nse ne nuanom no a sebe onfa ncheme de woni wo mu free one mother no dodo ase Akoma FM wo ye DNA test ansa no wo gye atom se wo mo ye ne ma nuanom na woni wo mu free one mother no wo mu dodo sen ena o ma wo papa ye DNA ansa na wo gye atom se wo mo ye wo nuanom se ọmọ no mo ye yi na no so ọmọ tam na ọmọ oni ọmọ nyem ye na ọmọ ye yi no ọmọ ba fi na na ọmọ ni ọmọ ni na ye ofi ọwọ ni na ọmọ eti se me chili ba no ọwọ ni na ye ne na ofi ne ma me yi na ye na ofi ye bia so ati ase nti na o se Akoma FM Akoma FM akwana akwhyem almost be 8 years 7 years na oba isi ase minuani a okay and so crown na say wo no say wo enti minipa beble me inde nipa din say nipa din say nye we bia enti mami misa na yen sorry ye be say atena say we na do ye be ye wie bibia but now obebo am ya DNA test said ye be prove say akora no ɛyɛ wo dia na wo mayi enso atimi anya dɔ ɛde ama no sɛ yɛ nuane Akoma FM ya bɛn ɔde mne nkɔla no bɛkasa wone nkɔla no bɛkasa wo ma no bɛkasa sɛ wo ma no ɔmo nyinaa mmɔ ɔma no nti yɛntwɛ nkɔpem na bɛn yɛntwɛ nkɔpem na bɛn ano ɔmbɛkasa wie because panini ni sɛ panini nyate aseɛ a panini nyate aseɛ a ɔmo aka no ɛnya ate aseɛ nti ɛbɛyɛ dɛn because ɔba no deɛ wɔka no me I don't me ne nyɛ adwene bebree sa me na meyɛ maame Akoma FM me na meyɛ papa me na me ne mato pa me kɔtɔ yɛ ɛne deɛ firi mu abɛnti sɛ meka sɛ me bani a me ba pani ntumi meka nkyɛ me sɛ akora no still nyɛ papa deɛ agye sɛ papa kɔ yɛ DNA ɛno deɛ bɛtase ma me nyame kyɛ ɛno deɛ still me ne abranti ɛno deɛ still me ne oba no nya adwene kwan bi so
nti mom ye nwene ho ansa afa ye hu ne a ye betumi aye do me person mo nya do e de makura na akura ne ka family ne ho no mo gini tumu de but papa ne ni ma dodo a wona ma nyame che Mako Akoma FM nyame che family Mako yenchia yahwefo nyina na yenkai mo se Dawood Scientific Herbal Hospital ai wo se hwe asanwe so ana ene nso yene yahwefo asahye biem na afi yetiefo nyina na yehia ene daisen na tese Dawood ointment Dawood 360 capsules ana afi Dawood Herbal mixture ho asem ana yeba bebo ho dawu ede ache eye yahwefo na ase de yahwefo nyina anim no Dawood ointment no ene Dawood 360 ne de same baabi obefa bia no obi agiatum eno ana obi eto eno ana obi adesra eno ana obi eno tese adanse efrimu eba no ebro adwen ene ntiase so eti baabi a obi na wutie baabi a obi a wo hwe bia no me so Bora drugstore bi eben wo uduru hono ma also per Dawood ointment ana Dawood 360 capsules bia wo sisi ene ya wo ya atena wo so ache wo de achine wo sisie anu adura meso ya shoda akokwa ye brentuo mu de bia me ka che wo se kwa ye brentuo akese a ewo oman Ghana memu ase nyina no opemu fa kese baabi ewa eye Western North eye seshi eho ana ewo eho so ana Dawood Scientific Herbal Hospital ye butuo eho ana ebowura kwa ye brentuo mu ekotete hama ekopenko hini ekopenubina na yede nieba bi kaka ho a yede eye Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules nti same utie na o hwe ya bomodema won sentu bi kabisa sa dance efiri mu eba no ebro adwen ene ntiase so na meba beka Dawood Herbal mixture ho asmacho eno na ye body mrane se sehini no aduro no sehini no aduro no na obi bebusa sa denti ana efe ne sehini no aduro no eye aduro a Dawood Herbal mixture ati atese organa baabia na ye de baye na sa aduro we ana mprempra ye kase obi a wose malaria atra ne so ache wose achidi atra ne so ache wose obi ono de awiampo na wode no obi a enche na wafie obi a enche ani ti pai no malaria hu sunsanso ana wonya me pacho se ni pakro no Bora drugstore sisi e kwa also pe Dawood Herbal mixture eno ana obi kona sebsem producer ontimi nka Dawood Herbal mixture na o se yisahwini na duro ni biye de emame ana yato no sahwini na duro no sahwini na duro no ma kosise no Ghana hasen eni wiase afa na emiamia bebre na no yade a ekum nipa na ntichu ne Ghana hasen udu OPD sahodo hospital ahodo na wo hwe yade a eba hono mpa na malaria eno so ana ekum enkrofo nti me so malaria no entete wo e ma na nji wadwuma emboso tutumekae na kope Dawood Herbal mixture ni bi na nonom bubobi edudo ankasa pa enti obubobi ebeboa amasa ha nunya so atumi afiri so sa dro we ana Ghana for agiatum a obia enum se onoma etu atidi as efiri ho edema na Dawood ointment ana afa Dawood Herbal mixture no ende agiba bia okrom amemfa namba ne ma na afa yemeka ho asem kakra opesa won saka Dawood ointment opesa won saka Dawood 360 capsules opesa won saka Dawood Herbal mixture meso namba obetimi ade afa Dr. Dawood no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 number on the Dr. Dawood no mo amo hwe e wo nua TV no wo hwe o screen aso so a numbers no egu ho no ma nyina no obetimi e dia Fred Dr. Dawood na ono edi emu enkomo a doctor for akuku adam ene wo Dawood Scientific Herbal Hospital a unya bepiem wo ho no ma there's a helbia no ye betumi aboa na ene nyina ne se enye obia ne baabi e wo no obetumi aba mpanifo kasenka apesese didi kwan enwa nenso duru baabi na didi kwan ewa ede ama binom enu nti ana yankase ye sheda ye koye Dawood ointment ye Dawood 360 capsules aye Dawood Herbal mixture
ya to apete se wantimi amba mpo ame a doctor for no amfa mfidi ahodo ensi so entimi anhwehwe nipadua no mpo na wote ehawa ye boboso ya bomode bowura drugstore ne bɛwo no bowura pharmacy ne bɛwo no bowura herbal center ne bɛwo no na kopesa enomiensan bi eto na emo ana enema nso enkonka yi emfa ema mako na no ma me bi frɛ asema waka nyina ne se me ba anka meye edi bayi akwa akohye me maame na so maame na adai na wodi bayi ekwa akohye o maame oso ono enyi nuru baabi a esnisisi aka na to honum ekọ beesi mfie beesi enum nie mi wa ne maame susu enye de enye ne ya na baabi obekọ bia no yeso obi na eye de eye no am ye yi mpa ne nyina ye de afifififim na wo hwese de yesi eto sensensen na nakọ papa do ni ade na se ye to a na akwakosi maame ne de eso enti waso watena se din na ohweye ewo onua tv otie wo Akoma FM na so da bi obekọ no akwakope Dawood ointment ni bia because okai se mre bi mebedi adanse wa ha se papa bi wo enkawe municipal assembly a wono na kunya mako otena so se de wotiso yi ontimi ntira kunya nso enuru 15 minutes aye so sorry o se nkrofo de ado na abegu kunya nso nti na ma na ye de ayesa ye koye ekoyi mpane free ni sisi achitete ne ade no omunte da a cow boy over there 70 million no Dawood ointment and afi Dawood 3 stick capsules and a buana sa a car or boy was said 56 gra mark na de enu it was sa dance no se debi and you almost of na some na all can all you to be compare Dawood ointment ni bi ato na o wisu ahwe mark compare Dawood ointment and or pair Dawood 3 stick capsules or se Dawood ointment no or the sasa akopom se nku ni sai Dawood 3 stick capsules no obobo ni nyina bi de bia e ka se so portion so eye topaye Dawood 3 stick capsules no eye topaye aye memene ye di nsuo na emene enti o memene bi na ewie no wo wote nkasa ni sisi no asafe de moye ne fo memu hihye no na mum na entimi nye de entene ontimi nante te se de so nantema otimi ye de ekọ ne nyuma so no ho na osa akokoto ointment ni biom osa akoto 3 stick capsules ni biom osa usunu nyina sa ewie no afe de ono ana no ho atọ ne ya sa ha no nyina afiri ho afedie e wo so odi dwa ato aye de ekomo maame entokwa ono maame akon emfie bebre ni nyina no e wo so okọ no kopa che nti mako afutu kese ba ko mu ni se enye bibia na ye obi na eye o ade bi wo ho no ma adu keke ope na wusu a ho beye de ebeto na se wan ko pedro anyusu ama ho anto na adiko hyefie udiko hyefie a ebekọ akodu baabi no na sabi preduasa sikan kwa ani kwa asa wotwe no na akọ akọtwe na afa aba benya abanyama ne fe Dr. Dawood na wosisiye ho asem bia o de wosisi na achia wosisi na koa wosi wontimi na wosi woda wosisi mu hyehyew wontimi ensori mpo woyɛ adwuma na wabrɛ woyɛ driver ni woyɛ mason ni woyɛ carpenter ni adwuma bia woyɛ bia no pa sɛ ni pakro we e wo so pɛ Dawood ointment ni bi ɛto ho e wo so pɛ Dawood 3 stick capsules ni bi ɛto ho wo de ointment na ɛsasra na fe 3 stick capsules no wanum bi mako emfa won se ayese yade no nko aba wi o madam bi na kwase provisions better than chaos ati ase it is all ho by ententem na yade no mponye de emma na obi di aba batu odi aka je se maame na ne sisi achia no papa na ne sisi achia no esa how bia ne de emma enti fe Dr. Dawood en na pamfo na yenje oso na yemboa na enema enkonka information se adanse adane da nyina ye ba ha ye di no enye se ye boye sirimu enye se ye bedidua ni wa hase ne ka adanse kroje adanse a te se ma akotu hoi aduro no ono ankasa wa yusu bi presenters ahodo akuku adama wo asante mantama se Ghana hase nyina no obi ani ka yusu bi ansa ana odna no betum a odna no aye de atum ni ankasa make say mi yusu bi ansa ana mede ma no tum a mede ma no atum entimi so bomoden now so yusu bi na ebeboa for 0244 88 yes I come 1 minute on. Yeah, 2. Okay, if any number numbers no. 0244 Marco. Abranti auto no. 0244 8894 0244 8864 37 0244 8864
37 0244886437 ɛyɛ Dawood ointment, Dawood 360 capsules, and after Dawood herbal mixture a yɛbɔ ne mmara ne sɛ sɛhwini no aduru no makɔ adom bi dum yɛ next week yɛbɛsɛ ahyia na de ɛhu bia no yɛde abrɛ yɛtiefo nyina na next week deɛ sɛ ɛnti sɛ wɔ sɛ mote yɛ nka nyɛ saa ɛnti sɛ deɛ wɔ sɛ mote yɛ nka yɛate aseɛ dɔg deɛ ɛka kyerɛ no wate aseɛ ɛti mobɛte yɛ nka paa yɛdam ase afei mu ne yɛdi ne yɛ paa nyame nhyira mu Hi, Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛna waso egusu amutie no say asɛm no ayire sɛ bɛnta ebi a mama gyegyen na wɔn mo dwene ho wia ne mo ma bɛtra se na afei de fa no ɔmawie mesi asɛm no ayire sɛ bɛnta ye bibi besi ɛna obi asɛm ne message was mako ampo hwɛ Akoma FM wo hwɛ wo mu papa o say Marco, please, even though as though have accepted the girl, it will be very good and perfect if they go in for DNA. What the guy is saying is 100% correct. Marcos. Okay, intino ajunino aye bebre. And we be so doing the abaya say, okay. The papa say wabaje na kwa wo so nya na betres kan yakoye DNA. And intino messages no. The only boy must not decide for the father, please. I'm a teacher, and in 2015, a guy came to my father's house that he was told by the mother that he is. Oh, mama, friends, me patch messages, you know. Yeah, mom, the tougher, and mamma, not me to me, I canina. I cast my baby for the babat, my mema on my crabba. As no crabba. Yeah, Elder, Aquaba. Okay. Sarah, as though. When the penny to maybe saw say Mukoya no quadrine home near Wokaye near Wobaka. Yeah, Jenny saying, Medase, near the anything I say, if he say, Medin Kankai, say Akoma FM, me geno at the Befia. I yet me mano, nom de no, by yen yom wofi. Okay. And as you see, the man so am Matthias, yes, Siciano, more problem. And you know, your DNA. Okay. And you know, baby, I didn't go to know. And Major to me say, you to me DNA. Send a bear. Say, your yenas who say, a colania me back, na my jacolana. Okay. Almost so did a doctor. Ebe bua kolano because nkolano me man mpenfo me no amuna amkura nkolano Akoma FM yeah cost and it comes with cost and say when you are made home come DNA ne home come nyina say ya be ye ne ade ade no okay nti ebe ye DNA okay Sarah ye be ye DNA me pa cha obe no mame Sarah ye be ye DNA Mam pacho mini problem. Sarah, you be your DNA. Mam mini problem. Yenye DNA. Bacha. Yenye DNA. Bacha. Sarah, I'm sense form. Ma so be ya omonye mini problem. Okay. Mama on sense form so. Mate. Enti nyame enshamo papa. Akoma FM. Akoma FM. Nse be ya munyina madwum be ya mo fine. Na motimi age akra na tumu semu nuanu because ensem ne se de esiko ba ye no no kwasem emu ya ram kakra enso be no dey. Nyame enshamo. Nti be di nkomo. Me da se. Awoja for momra na momaji. E na wa konta wo de ne ba ya konta nyame enshia wate ye twa prose wa ya de nyame enshia wo papa. Enye obi ana be ye de wa nyame onkoso na onshia. So wa mani mi ba papa. And you are where you are so better than once I won't come baby. Uncle baby, about day. As though, as though, and you'll be alcohol. As the Jesus of Akoma FM. Hello, the eye there. And yet, my main comedian saying, I be your phone for with the entomb. And the saying, Nina, could be a Sebruno, and your baby. If you see, so, yes, I was so bad.
ene meja paye ebi afi na wona oba behwa akoma mansam dwumadie wakoma 87.9 FM etwa no ho onua TV ose Chrome TV na afi Rabi 1 TV Facebook live YouTube live and afi TikTok epa mo chaw yegusu akoto asrem se yenya aka ne yakuna afodium bedie December Akoma FM omedi demo bibinti womuntumi nsore nkwaye adwuma nika se de memne omienu ye betumi aye no bibinti omuntumi ensore enkonkoye enu nti na adaworoma hyene so ma me papa sese wonfa wode ma ya koso a yeguso ye twen se wonso wode ebeba kakra wo bia no wode beba wo mo no anwa no wontoma no usade no ugesia no uduku no we indomie no pano no ubibia de wonsa beto so no wonso wode beba ne yatumi de aso Akoma FM ya yede ama enyanka na fe ntuma ho ne manso yede ama ekunafo na wo monso apam de ahye se wode na anyamo anya anwa anye we na wode sika na wo betumi de abe support ye ne eno so ye ni ebeje ho pa ewo baabi a wo bia nti wo betumi de wode na ba ansana ebre no aso na de wose ye no yaye emrenim akamre keto abi nti yatiefo ne ahwefo amotie na mohwe all over the world no yegusua ekoto asrem se ye twen mo okakra 50 cities to Akoma FM 1,000 2,000 100 million 5,000 10,000 in and what about ye beje na fe ye de aye bibia mekunafo ye so Pastor Julius that's Michia Mesofu Penny Reverend Mame Famfrey of Penny Reverend Stephen Yaomanu Ashanti West Regional Superintendent of Assemblies of God and Reverend Benadu Jemfi Abua Secretary and Reverend Benampa being Chairman so yeah treasure district pastors I Papa Reverend Kwame Furiata and then the Michia Omopa Akoma FM Fe story no eye adesua wom na mepese ye kwakodi bronya die eye ade a afiefie mu awarefo emfam adwene brai ene akola ya agudi mu no Sarah agudi mu no in fact emfam so de na meka say beginning no de Sarah ye nyina kire say sabi akola na adwene wo fom ena obi e 14 years a sani mana it say no sir it is na adwene wo fom a odise na adwene da so fom na ana meka Akoma FM the bra sem si ye no na osu akwantin na adwene wo fom sa but eni a wo kasa nyina ko tin na adwene wo fom pa timpanimfo a asane bae na omuso mu na handle asem ye because asem ete say no se papa ikura agya tum outright se de enkwala no besi fa age asem no kura no different altogether a man a e wo fie se de o besi fa age a new person here obeka family no different so in any case na say company fo no hwe e solve ma man no nyina akoma eto wo mo yam ansana de o mbese o mo ye bia o ma ye notwithstanding that bapani asama okay ono de ono need decision to make say o papa nya na o papa mo papa nye because in any case no say ye die ni na die ni prove say o papa ba uni case o panas mo say on panas wo papa na ne ba no no a fine you can choose to say if you dey on fa ne ma fine eno no emma enye se nye ne ba nti wo akwan de uni say wo de wo ma no say ye no be kasa na emotional trauma bi obe from say bi papa kwa wo e bi am position pro bi ba betumi sa no yo ma no say ye no kasa nti wo de say wo papa nye ana wo papa nye de eno de nya wo asema because ono ne de ekoda na uni ho say ne kon say nti eno de nya wo asema na emum no ma afiefie mu ma yensu ade this is a very technical issue nipa bebre aware ene awoma ene atwempena wabonten ye de ma no beba edu baabi a minim se me ba pani o kena nkomi da akosore a akola bi gina fie ho ye ka yi ase de na nkura ya san ma me de se ade a papa e ma no ebi ni ye ne o ye ba pani kwate sa ase na sa odi kan no wo ya obagya se me san and it is not a small blow this one so ne papa na abre
ma me ka kire wo dia wo ye wonim be wonim hwi wono ma me te be na mo mo bra obeto fa asebi obanyense o ma me no mo bra na me papa bra wu ye aba yesa ba yankase bi kwa wo hyeto ba bi na ebi astela ma di me post se pani wo be tumi afiri wo se ba pani aba ba hye and this easy say issues of this nature did agro the mesre say a mema ya mobra because say papa bi na otana ha say abawo one kasa kura na afi win decision to make afi wu jama say me de nkura na ofie nkura no chese say kura no wo kura no win this because we ye wadwen say obey impose e won kura say chenchena me ba monye na obenya problem yes ema we wadwen say menye no so so enti say wo papa na wo kodi o say ya kwa kofa ade aba ena ma meda papa na se abona ba so say why are there? This is something we are singing every day here. Akoma say impose you more organ of uncle also as a man am ya penny na me wa show me who say wa respecting kwano opinion say be predators almost omo nipa me na me call yeah ma de e na e ba pi ma baba e no nche say as say chin na me de be hye mo so say me na danti magye enti mo nye na se mu nua wa anya na sa wa ma nhyehyɛ bi ase di gu akwan mu e ma prove say e ye me ba menye no mo ne nkasa mo makoma wa ye nyina kyerɛ say wa respecting kwano now parents and shall say yes because sabi gam ha we akola ye mpese ye be ma bibia kwa ye pese ye to twene ni adwene anka wo bitimi a kyerɛ but atumi demonstrate sa de no ye da na se pa ye da na se me so me da se papa name of nation so Alaska Star Enterprise original wallpapers what they abano bomodia na ma wonsa enkabi Alaska Star Enterprise original wallpaper me ne wo pe wallpaper papa dia enko ba bia sa Alaska wo to ne ba ko wo to installers no Alaska Star Enterprise abon de rachamo afemunyi nyina sesa wo original wallpaper Alaska akache na wo benya no na bronya yi mu de Alaska Star Enterprise say what the wallpaper see bi aba or the bed sheets aba or the blank curtains aba or the Akoma TV strip lights ne epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers no ni nyina what they aba enu nti shane so Alaska Star Enterprise or Mrs. Anoche Plaza wo ben Prudential Plaza e wadum friend no e was 055 4114878 05541148878 na ekwia yanhwe ekuo bia yene womo achre do na omachre do e bia chre Esther ya na Akoma FM asase aban UK asase aban yentijan na so mo ye kwafo na wona omo London Croydon 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 ya ka ayo ya ka hu ana o masriya wu o se ba boso ba bajo wo mu ko ni din na me wo na wunyina ho enti asase UK London Croydon ewo na wonum ewo Akoma FM se bronya no asosadia ene na yenua ba Esther omuntumi ehwe ne sa akwa enti womo ekura wonsam 1000 cedis womo se Esther enye na ye maame a odi animu eye maame ekua Latibia Mame Equia Latibia no kwasem ye maame ne di animu na omo describe by say ye mfama no na Latibia na omo so enye na oni kura no emfa eni bronya enu nti asase aban UK London Croydon say asase aban London Croydon maame Equia Latibia Akoma FM woni wuko ne pa enina ye damase Shramu pa fi and I think so sister Ernestina free na me enshamo pa mechia elder Oti Bernard onyame onshira pa o Pentecost onyame shira na me sofo Lucas onyame onye okese pa na maako asem eye asem a emu eduro na ababaawa no emfonso de mfitiase no de waje ni totally oba ntumi ntina baabi Akoma 9 years no nka se misuro beema enti ntumi anka se menene na awo ankyere no na atoanse saa onje ne saa
dabi etwetwe aso abra oni abrochire na wo Ghana heya dabi ye ka ho asem na wanya ade ehode wanya ade ni mum esdo so wanya ade ade a make say esdo so anya ade ne say woni obi na twempna wonhu no nti wan pele chiri kwan da usu wu se ne sister ye dey ete ho akada kru bi chire wodo kakra unyen mi hu na chewo area ha na owo he na ne sister ne mpo enkan chire wo se ebia mi nuen wonyem ana wawo nenso ezdo entumi amusa gei asida it means the na girl na kanu no kuru bi hye ho wo ye ne passion uche ne hye ho na wo mia no ana wo koye enti wonya wutirim ye dey edidi ye na senkempena na wone na etwe pa dia aka wo beko na sister ne ho na ka wakwa akobusa baba we yase na ma ko wo ye jeje adwuma ne nyina no osade bewo mu da say na one ne tena ase sempena twen o se 3 months enso ada no si 2 months empena twen de wonu obi ja ya wo kai enti as though which are in chatters when you na antwempna ehode waye na mum ade a akola ne ye no as do ba ne ye no me de na kamenim se o papa awo wase ne banie enya wo a wo kura wo so wo ba wo de bi be baba saa wo papa ni ho kwan se obeka sese ya na sese na mum se de girl ni si ye na wo ma akola ne che ba bi ni nti se wo ye die ne dia ebeboa abusuane nyina na mum anka akora ne ni ho kwan na mum se die ababa we ye ne nioma no e na ama se die ne ebepiem na ka ye nji akora ne ntumu nne entumu nchina because wo no wo so wo si so wo ba wo saa na obi ba ne ebebo papa ama ne papa betumi aka se eba we die anya me ba ne ba dabi untumi one papa ntumi nkasa saa so na untumi nkasa na mum mistake abani nti e na ye gia tum se die ne no yenye na papa so entono na papa so enya odo wona komam se ba ne ye ne ba na me yiri so hu se ebeya abayi die ye me so me kunu ba me so mu yie na enkola ka nyina so nyene nyeda ye so mu yie yesre memma mo ha mu ho no mo kantum se yes do 10 na waduru no we ya beka ho 11 wo bia ka so samayo unya nwieye wo bo wa pa mu ko fa problem mra wabusua na ade be kye no na ya ko wagya pade ho eti toto ne ma yie top chocolate spread ya de fa pa no mo bronya wo pa no ba ya da top chocolate spread no na fe wo break Akoma FM and san aduane na to aso a top choco 3-in-1 chocolate drink ko milk sugar bibia wo mu dada ye wo hia no nsuo hye frɛ 0243033033 evangelist mame sha se frɛ bia na lakua efratwe na ye passion sa no ye ko hwɛ akiri kwan na tu twempna girl no so no osuro ne sister to the same thing osabetra kwa oso suro as do enti no enya de obetimi abo ne sister ma ne se ebi amakone as do akwa Akoma FM enti passion sa ne hwɛ akiri kwan sa na tie ye nyina ye bi pɛ mi se mi first time carpa date no 8 November 1982 na nya girl bi me se ne ba me kono wana ne ba kam kiu mama me se girl ji hon ma hu ni bio minim se chira na mi kura bi sha na mi hu enti passion ne de yenta mama ne na oni wala wumu na sister keto na we na dabi ya nde nka so ne tempo na enti hon de so wan ko ye no la je say ahun kire na wono me ma me fa no bi na ye nko na ene ko bai mama incident we kai mo hini David me catch us do wo hini David dey bi na si pepe David wuru ni papa na ne papa hwe ne manyina wi we kwa de say wo nketo wo ye kire wo ko hu papa Jesse no na ni nuanu nyina ya sojafo enti se David ye dwanrefo a na ya nu ntira
wɔkɔ ni ahwe yɛ school fees awie ɔkɔ university for awie obi ayɛ army officer ɔkɔ wɔ but David bɛyɛ wɔ hene Jesse anto antwene ne maame kora na ɔkoto wɔ anto na antwene maame a akɔla yi ɛba bɛtoa wo yɛbɛserɛ wo fa akoma pa yɛ no sɛ waa woyɛ mba na obi nim de obɛhwɛ obi bi adaache wo nkwa ɛbɛgyina akɔla ketewa yi ɛso ɛzo bi adaache wo mampanyifo yi nyinaa bɛyɛ yie no wɔn kɔ na akɔla ketewa wei na ɛwɔ fie wɔn na no aduane ma wodi onyira bɔ abrewa wo so mo fra akɔla mbra no mɛ ɔbɛsoso wo mu David kɔyɛ poma ɛwɔ fie misraw monji akɔla wei ɔfɛ so anuanom ni nyinaa ma mo nyɛ sɛ David nuanom panyifo no kanka bra panyin yɛbɛsrɛ Akoma FM David nua panyin David kɔbusa nasɛm kora na wahyɛwto no wakɔ na wahyɛwto no but obi hunu ɛna so David nsa ne kɔ amfie ɛma ne tim nya akwan kɔ Goliath ti wo yɛ wadin sɛ obetieti akɔla wei fa mu die so a wo yɛ ba panyin die ba wa hwe ya mo bɛkyerɛ obi nim senti a saa brei ɛna akɔla ya bamu yɛbɛsrɛ fa akoma pa so ne mu sɛ wunu aketwa na nkwan dwo a anu sini ɔka bihwɛ edamase medase Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. na efre wo no oti fertility na say awon ho nsam de Dr. Mafo wapunu wo mu enu nti awon ho asem akoye den de ama wa wo modi ana bra Akoma FM wo no so wontumi nante nura kwa hin ba hin nyina da waje ya akora ne so nante na wontumi nante Dr. Mafo se bra to so se so ate abisa abase na obehwe se wo echiri a ubetumi afre no e wo 0244 411099 0244 411099 Dr. Ebejo so Waterfalls Drilling Enterprise in Super Papa Fie no ho in Super so emankwa ennei wasu fie wie wopese wo awutugu nsuo na wode politan kbc so na abribia 24/7 nsuo eba ewo fie a Mr. Waterfalls Drilling Enterprise Akoma FM enfama wonya how bia wom wo tese problem dia da bi omuntu nsuo ma ema wonya problem ewo omo nsa no adwuma ma tese wo yi omayi obi dia ma no ya manitua onipa kro no enani nei woda so eda me ho ase se me de Waterfalls ema wo mo ma ne tu ne nsuo ma ne ntino se wo pese wutu nsuo abrochi memu ba bia wo bia no fra Waterfalls omo beba abetugu nsuo no kama ede ama wa ne bo enso eda form wonu wo baro new site one na ya bia ba clinic na wa abronsan kromo ewo edweso fra 0246 26 Akoma FM 0246 26 5707 0246 26 5707 anare ma story additional bebre omo sometimes I na papa ka say oye be ma na asem mi basei na utimi ba ye hu ne say ya na nsem ne bi o he ma ne de asiesie mama meda papa ya se so ba ye no o say na asem ka no enhye da nye den sa efonso aba omumienu nyoma ye mfonso ababa wa na bia ye beka se no osua ne ntie bia na onye matured na ba obeta mama me hu ne say nema bebre ha akra no mama meko awofo ne so bebre fi say ye wa asudie se parents won say na osuro awofo no eya metai ka se papa fo ne bia ye omo ho say omo ma asem de omama enkra ne so ma to the sense bibi ha na kra wontimi ma ne papa nchen mami fo bi so ye omo say bibi ha ne bakra ontimi nka nche no mama won say ye busa na mi sro me papa na mi sro we minya damfo ede na amasa de no na esie so ho etimi mesa wo fo ne say wo ba fa ne se wo nua fa ne se wo ba oyo ba but fa ne se wo bibia ye free said the bear bibi ha kra na mama obetimi amaka me gidi say that time no ye nka say enye straight but e bia na nka ohenhen mu kakra aka bibi ha kra no ana bibi say si no ko betimi aba abeka even ne sister no kra ne nete no ko betimi aka bibi a chen ba em say ye di hu bi share akra no so ntino nema bebre hye me hu say mama enema bebre ha kra fi say wo ka February na chese ene na October ne ade no mama adwe no mesre eye me dese ne ba no so papa o kai date de wo no so enema ha akra me dese na me hu no e wo mse wa ye nkrabo ne sem bi akwa wo mienu bi aka ho ebre ni kan se bi akwa mama eye sa na enya ba eye me dese papa ya agi atum se o mo be DNA na o ma hwe
ama bibia aba mama ne ma no so mesre dan ya mo ya anuafo mako ye mu mfiri maame ba ko bi afi ne ba bi na sese ma be ka abom mo fa we nto se munua na mo nkra ne te se de papa na ye me de se waka ne ma ni nyina abom o mo nyina nkoso anka mbom sa na mnim se o ma be pia ha ya asomdua be bibia be ye boko okay me da se papa na naire ma me ne ma hofo yi eni nkomo na afa me ne minia ba ko na du enko piwak natural kache na 3p galley Akoma FM so yenko na fe yenko je de ma me pa cho transe sima kaka e ma me na fe yenko yanim obapa me pa cho wodin me de Teresa yeah just recently yeah minim yeah Makayo wakwa samba matters and then no so say afia so dia me mama bechia mo okay amekuta enkola kwabua we dia kakra be just about 6 or 7 pesos okay so me dia boa dwumadi mu dia okay me san so kuta me nsem envelope okay de eta echiri Akoma FM children in need okay nkra omuhia emwa na me inshallah we ka hu amienu ene ade hu wona me bra ai me kaipa e wo fi ase nyame insha mo mama nyame insha mo biem because nya hanko ene ye bi wo baby nti obi obeka say oh first one gra me dey buy in the second one and then I me fanko baby fufro and so someone say nya ho do ase ambe frosra no obapa when me bra nyame onko so anu wo insha mo enyanka no so edamase menim say omundi to bibidi na ana wo shempa bo Akoma FM na ase no hu se no ho aye fa wo sere no na ngia inshira ni nyina eba woni abusu ni nyina so nyame insha matters nyame insha me nua be ma edamase afem komati fies ni da soten kwam nyame enka mo ye mafishia panso nyame insha mo ene de wan chia o ma chia ba ku mienu me se bia me brain nti ya kwoto ade aba nti sa bi wa ke behwe me chia Ivy na me chia ya na me chia kwaku na me chia Refi Akoma FM efisiapa fiseseni nenda so etem kwem yo ne memena inshallah okay obaya grade papa bi na je adwai me yina ye na se na ye do nyankopon se wa hwe so ama afi akọ aba abetie asumdwemo timunya bijamo nyamenkamo amen by the obapre no wa Akos mejo so papa me copy work natural kachi me da se yematiefo nyina ha emo bibia akọ aba e de ba pi work natural emre so na se de bia ye ne wo ehia edi apomde ho enkomo no ene so ebrenu nie medofo ye ba bedi bronya no akra ne wo mu ayedi ye bedi nuane bebre enya asem ketwa afa be wura January mu no na ya asem yenso yempese next year ye de yare bewuram enu ntina edro papa bi etise 3p garlic mixture ye kamfo de bia edema wo na ade ba ko wo sa wo hye no nso ne se edro no ahyenso de ne hia ye pa 3p garlic mixture edro a sa wo koto a box no eye yellow and green ene ya draw garlic kokko e dia to ho ena 3p no 3 no eye white ena p no eye yellow ena ya draw garlic kokko dia to ho ena garlic mixture no so ye de ade kokko ena atwere ena se wuyi edro no so e free box no mu a eye toa chese ehwe ho a ebo ena eno so no ye de yellow and green bi afa ho eni adro garlic kokko e dia to ho ne ti no so eye kokko eni de de be nom no ahye so me pa cho so okoto se edro yi bi si baabi na so wo be yi no enye toa ene hyemu a me pa cho enye 3p ento 3p garlic mixture eye dro a ene enipa nom edi ho adanse enu nti no eya na owo no na adwene se obetumi aye bi e de agum epacho enye adwuma intimate try esan se edro no eye sono kokora ene ye hwe general health 3p garlic mixture ye kire wo enuro a ye ka se edro ye edro a eye edro kire se onse Maa Akos obo no ba wo se ma edro yi ese yade wei so be wi ase no oboa
ba 3p die Maa Akos ye tumra na ye kyeresi ya wie bi e beka se duro ni timi se biada obi a onum bibia no obobo enuru a onum efa yare na aye no ho a oka bi na me yare hypertension na me yare esiche yade na me yare stroke asthma me bu me nsa na emmayie eya na asamaye mre da bia asamaye no phone me sha sesa me num 3p no me ho ayedin we che se ye betra na ye ka cho se duro no ese yade we ya enya ntro ene yetwa me ba cho ye number nie 3p garlic mixture mama mfama ebia na wote care mu afrense sia doctor ebefa ene wadi nkomo ya number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 obi was ni pedua no da bia otebre se yati a ye adwuma ye ho dendindin nyame adumi ono wontumi nye saa obi se me nante ko ha ne ha na mabre me ye adwuma kakra bi na mabre ama se me ntumi nkwa adwuma enka media me ye mesini enka media me ye driver enka media me ye kuani enka adwuma me ye no eya hode adwuma enso esansa me ye adwuma kakra na ma ye mrenti ama na metifie eya na ma ye mre medofo wo hia 3p garlic mixture ebeboa esanse edro no eye immune booster wonumu a ewrew ni peduanum emomo jani dia frusane yie ti saa brebre ni nyina no ebe free ho ebe ma energy level no akosoro ama ebe ma ho ayeden esanse no phone de ye mfa nante obi wose na fuo ye kutu wanum nso hia watima nkatwade agumu a enso na fu ne ntwe wo hia 3p wodi enumbi obi se me num ye no adana me num ye na me yem ye me style ade achi yeso saa edi 3 days so saa ane eji wo yem fi no afefri be nan ekono wo betie si ebe mu wafu no atwe saa de ne afin bi ewo mu no eba besena ko wafu no be ye flat ama abehu se wo soso wo de wo ho ena se wafu no sha se ye flat no a eno che se ensa de no ade ni padua nim no ebe nan ni nyina chense aduro no garlic wom ena yede ewo so afra sa nwe ade mi enu so yade a ye fie ebi wo hoda bia obi so o me panu ide me de wo fam ye wo akoda yes ye ma na ewo aduane a yes ye fa garlic mfra me dofo sa wonum 3p a ni nyina bi wom fa sho bag mu kwa adwuma wo didi wi a num bi ebeboa papa afi obi si asthma awoya ben si ye kasai wontumi nkasa wakasa na ewo de akire okasa na ewo de akire me dofo to be mano 3p garlic mixture ye kan si a wo Akoma edroi eye dro papa ye pese wo de agiachinie ane ne koto ne sohye sa wo koto na wonom na ya de enti akoto ya ofre doctor wonom ye no se anya adwuma wote se me kasa begina kwan ya no wote se me so me kasa ye do sika be ma eye sa na tie ye de ye tumira na ya kyeresi ye number ne phrase si ane no monkomo ye mo wo yare so a eno kyerese adro no entumi nsa wo de ofre doctor wo se doctor adro yi matene nka yadi we na yemye ebetumi asa entumi ebeka to se maame yentumi ebetumi so ebeka to se kotobi ne sohwe ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Ubo Rough Pharmacy Shop any herbal center biemu a obenya bi Kumasi ya monko Kolenak Herba ubenya biato Dani Herba ubenya bi Chris K Herba ubenya bi ena hofo monko Albert Sam takrade ohwe onua TV a for wani kire AA Mensa ubenya bi wo ho Koforidua monko Gabson Pharmacy wa eye mumuni Away Enterprise yene cathedral no ene di hwe ni mu oko Madina nso a eye Health Alert yene post office ndi hwe ni mu ubenya bi Temafo Community 5 monko Little George ubenya bi Ekus Pharmacy ewo Ashaman ena oko Accra Okanshin so a Kings Walk ubenya bi Kofsam ewo ho ubenya bi ena Angel Herba so ubenya bi ewo honom na 3p garlic mixture na Maa Akos obi si oyoba ensabuo no yewo obi honom a emoja ne makura nso onya ne menopause ai emakura obi so honom se eba ene ade achi a emma 3 days na saba chese ensisi so obi so se obu a eba bebre Akoma entimi mpia bo Akoma medofo
uhia 3p garlic mixture esan se eye moja mu adwumanti ebebo raw ni padua num ebe wo huru moja num efin bia ba oni padua mu nti ama obu nsa na de sa ha na ebro no eto betwa enipa nso ne nso se 3p garlic mixture adwuma eye titiriw eye akoma ho ene emoja mu adwuma akoma ne kura nipa emoja na ediefuru san mi etimi koba edi se onya aduru a eye akoma ho adwuma eye moja mu adwuma na se wate edi buru nya ye bedidi anwa ene nam yi ye betwe afa yese ase odi mo ni anwa no se nom drink eguso medafo enye se sika na awo enye se wo ji wani eyare na woto ama ho jai se enwan ni di odi obedi umu adi umu na wo di na wo sade drink ese unche num guso no owie no wasabo chilled water e de guso medafo emwa o kan se obi se hunu na me no kwasem ne ye ka kire wo nya 3p garlic mixture edro no e wotoam na eye edro a Maa Akos ye ja wa hwa de betwi anom ne se drink because ni flavor ne ye kama na yentia manfo dance die kakra woni ye difa adro na ansa na no je number no na fe doctor sisi a ne mo nkomo number ne 0248 92 88 24 edro ne ye 3p garlic mixture. If I'm not a me taxi driver, now and can I sisi, a so Mrs. Anna coming out to net to me, 3p garlic missano, a boy pa. Maybe I'm a number of Mother, Nama Akoma is telling off the dinner, maintain the mom to you. So I don't need a car and I say no more Akoma is shimmy for me to be no man and to see the again. Some of you are about to know and anybody like come up. I don't matter, I don't know powerful, I am powerful. Me see India dances at the modern and one papa. Me pressure also pan no Akoma na me bre sisi atomi no man ni nyina jai adronia do nim de modi aye but masa bibi wo me se nyame sra mo pa nyemu 3p garlic ya kamena na film Wuko jene wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebe jene se 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam enti adro ne yadro 3p garlic mixture mesra woto ana wa hye nso se adro no ewotoam ya do garlic kokko e de ato ho enti unum bia ebeboa obisi wako hospital ya mami nro enti me de na masanum 3p garlic mixture me defo se yade a wo de ko hospital no ya ka ho asem wa ha hyase se onum adro ni bi na se wo hyase se onum 3p garlic mixture ebeboa che se wonum abrofudo ni hwie a so what you say manini be 30 minutes and 40 minutes no one 3p garlic mixture say 3p so na be di kan no mo a e di 40 minutes and na e bia 30 minutes na one abrofudo no wa be wo se ye waduro ene ye waduro ye di nkomo twetwe no AC no ye number ne friends si a na ye ni nkomo boru pharmacy ene herbal center bia benya bi number ne 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 edroni ye 3p garlic mixture that's an ebeseshia yami ensha papa menu aba kunedu sawodi akopi work natural akachem ye twa ye homra ye ba ye be kwa homans eja wadaruma eja ku be na tu so ma wa esina ni ba na be ma Bachoba. Okay. So wo ko onyem na ko hospital ni yaji information it me bisa say be ma won ne nyem. Ana be ma won ne wo ye eye hwan. Won fa nkoto be ma ye nim. Na wonnim ho hwe no. Din be na wo de efelesa book no. Mama, me ko hodbo no. Na me fa nkoto na nim de. Ko hospital no din na de feli wo book. Inti sa akoda ne papa mama ehore de me pemfo card ndem din na ye winding esdo with the esdo din na ye wujidi bacha what akora ne din bacha mama na tu ne din mama ndem me a ene say minim se oba betimi agina konton kore na watu din agese papa ka ho nti abedi ntu ono say na wo ye no mama mpacho
enu de na me fan tu na ni ntina man anya hwenti mi ara me na me ma me adamfu mi na am de akura no to no two friends and ajuesika ubo obi amane ye okay man mi say DNT and one more be man Akoma ye din ka din komanda but e bia na afei na wo bi tie ye me pa chaw esdo e wo fi ase na obetumi de ato no so kakra ma me na o mahu sampa nya nturo na mitwa na emom esdo ankasa e wo fi ha me da se na na ya onyame onhira papa wi a no ba beje bombom ubro nya ade no okay enti DNT no one more esdo amane baba na misuru ene say ni hu na no nye hu de DNT na stress do baba tata mu na na ni bien ni what send na me say suru say beka mi die wetimasi afesu na me say suru papa usro esdo 1 usro papa mu 2 na wunim die besi 3 na sesi awo akora na nya 9 years awodi ni kwedi na asie ahyase no de ahyase no kwa ono ne wada according to wo wane wan keka wanse wo pe si wo hunu wanse wo pe na ono wo daye enti no nyinse ne ba ye no akora na de kwoto na ni ma ke be ye hu enko obehunu ne obaye hwa because ababa we kra ma fa ne daye o asa me share no enti no se man nya ne ntama anya bibi na wo microphone se me share no and fa no a aban kra betumi ache me sa bre no kra na ke bebo ne hu ama na ye de ye wo so ye na 9 years ya wodi akoda 9 years e koma no enu na embo hu mama one day me mistake o ye mistake ti no anko bona mane no na obi ho a o se na wusuro papa ya nti ase wo ho na wusuro maame so sa wusuro papa se so maame Akoma FM Akoma FM na wonu so no na mi sister neto ya na ya mai kwa mi mpisa ntimi ko we no na e ma me ko wa ade ne ko ba ntimi anka mama so wusuro omo a don't worry obi a wona danfo wo best friend mama mi de na mi nya danfo woni best friend nso a wutumi na woni ne nam sa bre no a because me man ka asema nche me mama me papa me ni obi a me ka che no kra kra Akoma FM me bona mane because oye me best friend sa ye me nua enti wudi na wonni bi wo wiase a wo baaye mama na mi nya danfo bia wo sister no so we minister ndie ono so kra man kan kire ade ne ba sa kra mu firi sa kure ni so ekọ mma no enti wo yim ye nyina wani anhye esdo so da ekire kura ekire ya be wo ya na ekire wo kwowo me wo ya wo nya sen akra ni nya be 8 months ya na mu no galamse bi sa pio no ba ho no eno so wantumi amana ho na enu ma anche na mbabo na mani ya Akoma FM na mema ezo akwaba na yeni ni di nkomo ade wo mu no ebe piepie ade aba esdo Mister memo ha yana efisiapa afem kometu ya da what was saying ma 10 ma 10 like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 exactly wone Sarah baneka ho ana nabi where in every sana no on kan kire me se ona mi awo so the abetu ani one ne sister kuro the abetu ani so mo prove nkire me Akoma FM prove kire me ma mo se enti Sarah bane danche ne a 1 wo 10 oba ba ko nabi amado do say amatre akonya we do abetra so na bisiso de de jai me first born ane me 8 born kura me no mobile o first born and 8 born ntume de no mobile enwa so egusu a wutie no yankwa amana so na fe ya ne afrefo bi enkodi enkomo 0322498035 0322498035
3603 Akoma FM 37 within the baby afrefree. Maa Akos. Yes. Mchati awoni wabuja fuina. Mosoma mafisi. Ibiane John Boy midwedu kuna president kindiwa bosi. Hey, John Mofisi apanso. Emrade no kwasemi commentary ni hayo. Ha. Ababa ko be gibia ye no fo. No kwasemi ni me yafantini. Mako oba wo gbi me see. Adi aminia bebe ye. Ado member be bria. Say no mo free baby ko ma ko wale. E be kinu mi. Omu ade na memra we so ye azu waya de pa se waje tumi sa akora no ye dia waya bi nji no obeji akora na mo medie Mako se ye nya be ya dwen dia ye nya die ni test ye na be ya nkora no akoma be to mujum na dia so ye de abama nje ka edu gas no bi me da se me enshanya me ya duma 13 January na ye be ye DNA test no 13 January ye be ye DNA test no Dr. Gbedema Garlic Dr. Gbedema Ball Center the Gbedema Garlic Meshaba mesro ubenye bi Akoma FM na etumi abo wo stroke no srade no wo funa ye kase no na wo so atumi anu num bi big man capsules Gbedema co capsules be ma wabo adabridwo na wonum bi na Gbedema ladies capsules no ema monsuma no masiesie mo ho na godash powder no capsules no so bi owo asma no bi fe doctor e was 0248288788 0248288788 udini baby afefe wa mi mana so baby enko kan na de extra ya enya be so wa ma meta oba da sia ma sie ni papa sa 3 billion na no so ya de ma chance obetini akan a oba kan dia wo ya de ba ma no so fa 3 billion nkiri ya pa ene so dia ne papa no ya da na sipa so wono ma antwe kan ya wa di atu se o so afra no ono ane dia no na mi ntia ne pa na die ne dia onya na bibia na mu fe nyame ensha pa within baby afefe Itinari kwa bravo chat because ya pitina peshin ta ko ni oba ho ma ene mi ya pa ni ko ni ni ma te papa oni ya be tro wo ko bi se ma me e bi na wa e se ma ko ni maintain o ke fat na bi ni abe ma e ni me ma bo eni ni am aboni ni ka be tana o mo te ti ni ya bo ya ma e te ni e se fa ye pa o se me ya ko se pa ni ya be di ka ye ti da ma o de praia e ma no kwa wa ya te ta mi be bi anta e na me ko no ma na na to fom e ka mi a o de ma na to fom ma ya de ya ene bi ya ba so aya na muka case no e da ka se papa no se papa no ba no afara no me di ni ta bi e be ya e bi mi da ti be be ona me ne ba no so ya agene na ti o e ni ni to ho no e ko na ni tu ti bi am na papa ko to pompe ti e da pa bi asem e so be bi ya e aso ni e be ya afara ni se akora no fa no ye ko di ne ni ye de be papa no na ni se ni e bi se ni de e fi tie e di papa no so aja ti de tie da omra ni o me ye ta akora no ye ntia e ko an sa ye de aja ti ya ba ko so ma eduma ya bi se am pa mi le fi apa so afen kometri ye within baby afefe ni aba ko ti aba pa bi o fa kwa ata papa ni aba ma mi e ma wo no abigafo e fi se apa na adumadi o no e so ye ni papa na me fa ko e so na me tia ko fi ase me nyina me aba me enu case no oba no kura no aka me na ka wo so program aka me pam no ma ne ko ye hey wo so me be ma 15 million wo so me 15 million last month wo to ni butu ma 80 million se fa ye juma se sikanisa hey na de wo no president ba no be sika de te se di amawo na we nyire chi won se sumo 3 billion adai na kama kama ko de kama ton mani si fon ko ye na be do ba di 3 billion ko no ni be ma na wo ni akuma ma le ka ni timu ya jopa wo sa ti wo be ma ne 100 million bia idi se be ma ni 3 ya jopa papa na kamia ka we ti ni kwa kama fama no wo so mi o ma 15 million di be na ko fa ka ho oba no so de sa e bo abra ni se bia
se bo benya be makwa ma na so ni mu e na ye papa no se frɛ no e de ne ma na me ka bibi ka ka che o mu papa wa ko hono mu a papa wa ko hono mu a kenya dia ba no di ni se no ana akora no bebre no so mo dia tu so be ye die na me frɛ no se agbo papa ni se akora ne ye ne dia dia me ma no wo mu nya de o mu no mu nya ne ma me ba ko ye se na papa ko mo agbo ni apa ne ba dia o mu nya ne nkra wa no mo fa ne so mu nya ka etire no no na papa no so tinani e hwe ne pa me da se ni nya ba papa bi That's papa kwafo ye bi na ye bi se bomodia na ebra honhom duabo blood covenant na se honhom awade ni nyina no wo ba ya de bi na ha wo honhom de obehwe na fe waka ho asama ma aguna saman en wo faka wo adum anase afijase osu besi wona na ye bi junction for 0243 134535 0243 se ka feitas bamboo toilet room ho asam na onyisu bi a wankasa wunyini na emom ni so Akoma FM nyina no ni yisu ba ya ode pa enu nti ochinyefo Thomas kwana kopebi na eto yuzi ni ahwe so wo yuzi wi a ni aka ni yuzi ebe ya ode anase Feitas bamboo toilet no a na ado be yotira be yuzi ofie o office wa sorry ene wo ba bia wo ankran na pe bia fe 03022248843 03022248843 kuma se for 0550 000 990 wodini baby afa mira Akoma FM me ka che me ni se mo ni eju papa me ta so ya wa ni kuma ko je ko ni eju si ma ke papa ga pa no me to ka ka ani sa ye se ni aba ye ni ti ade na ọba wo wọn yóò bá papa fún ẹsẹ wa ni wọn bẹ kí bùsùn bí ọmọ ti mi yẹn wàsá tún bẹ tó mẹ yìí kẹkẹ kẹwọ ọba yẹn tó fẹ 3 billion náà ọdún wúmi dà kò ń sẹ ń lọ ọdún yẹn nínú náà yẹ bẹ fẹ ẹyẹ wà pàmò àkọrọ ló ń di ẹyẹ nígbà èdè ọdún tó ọbẹ kẹmẹ nínú ọkọlẹ nínú ẹni lè bá wọn nínú wúta ọkọlẹ ní ẹni bá fẹ nínú yẹkẹ ètò ọgbẹ tì í fẹ àkọlẹ ìbá yìí tì na so on tege ne to obere je me ndia omo me ye me se yere enje no papa dia dia o ba o se de jante e ku to ya mbe baby e ba me ne sa e za won fa ani dia ma omo o ti pe do omo di ji ma no e ba sa o me di na isa nje de so ba no on che o no papa no eni ma eni mo mo ti o mo no mo ti o mo ti o me yere am la no ga ba cloud me da say wodini baby afefre Mati Libiane akwati ewu ataki driver. Akoma FM. Na mati mamam nyina afisha pa. Mati enra sere no. Oba no. Se sana efie dia se ne Ghana for man nyina yi. Obi ayi na o je competition at 3 billion. Se nka o ko tie ba ne pe na o yo no no plan a nya so o do 3 billion na ja 3 billion na problem. Mako abranche no na adi mu do pa ohun se awaba no obo ano enti na eso ano ko ware oba akofo no na ya ma 8 million se fa na pa ko dija o me dia to bank na Akoma FM omunyo ma board ndendin ebi get require 2 million 5 million ya ma 8 million ya o me dia to bank na oba no we din say omu adi ni na o tan fi be fo wọ́n máa wọ́n náà wọ́ ìmọ̀mí yìí wípé títí ẹ̀fẹ́ ẹ̀ka tí ẹ fẹ́ ọ̀bẹ náà ti ẹ̀fẹ́ yẹn ní àbùká yẹn màmá fún ẹ ọmọ òbí náà ti fi kùmà pé ẹ̀kọ́ àkàrà náà bí ẹ̀fà ni wọ́n yà pàǹtí náà mú wọ ẹ̀dá ọ̀hún nyinaa ẹ̀fẹ́ ẹ̀ka fẹ́ ọmọ ẹ̀kí nfa náà fún ẹ̀ ẹ̀yí sáàmù edu ní ẹ̀fẹ́ wọ́n ti nyinaa ẹ̀fà mẹ́rẹ̀ náà kẹ́lẹ́ dẹ́ ọ̀bẹ yẹn adé náà máa bọ̀ ọmọ ní bírísì kẹta Akoma FM. O kasa na me papa ni movie any program. Meda se papa Atenka Royal Herbal Clinic de Jagaman capsules ababema waye mre won pem no Jagaman capsules beboa obi asisi yade e ha ye pa wo ho a enye Jagaji capsules ene no so beboa wani
ɛna ɛha wɔ ɛtɛ sɛdeɛ w'ani ha no sitie bia no Atenka Royal Herbal Clinic na bɛboa wo yadeɛ nkaeɛ bia wɔ ulcer, stroke, diabetes, pressure, hernia ne nyinaa no Atenka Royal Herbal Clinic sebra nkuma Akoma FM man krantishi nungwa for 0245724401 0245724401 Gynike Ayona Pharmacy Nediaba Emedro Tatahwe Siesie Ma Wababi Enya Gynike Pharmacy Chemical Emba Shop Mu Ubenya B Friend 0597216037 0597216037 Meisu Frugius Mausanka Meisu Ewo wo wedding we yin wa dore no wo program no wo fridge no mo nkoda no wono nyina bronya Meisu Frugius an yedi edie so bedi bronya benya hode asa kwa adwuma we ya black Akoma FM na jinja friend 0208444545 0208444545 na Emma Wonsa entumi enkabi Current Ventures Dr. Amua Sesedi Yasakra Niema Muzahara Mesha and the chief capsules no wono no mu a enemu nsa ya de adokoro wo pa no ni nyina etu yira ma wote ho enu ntu nya Zahara Mesha ni chief capsules na bema won so aye mre wan ma Osaka Zahara man capsules no na onso malaria ne typhoid adokoro wo onso ma Osaka Hindi Herbal Mesha edupa yakra ne package kwa brochire no na ho dance do Akoma FM struggling Herbal Pharmacy Chemical Shop mo enye na for 0246 348334 0246 na Emma Wonsa enka enu kama yinso ebi na bibia entumi enkoye emfa Emma Health Alert Clinic de yade bia kowie wo Health Alert nti yade bia etete wo na ehaha wo no bomode ase ubedru Health Alert Clinic na yatumi aboa wo Ashaman wone Queen's Hotel ehwe ne mum Oba Medina Post Office so yebe First Atlantic Bank and Akaswa Crispo Junction so yebe Block Factory no 0242 Akoma FM 93 na anyone in Komomidi at the Maa Akos program no Akoma mu nsem nyame yadoma ochina yade bojaye ebebremo Nibenu ya nipa Akoma FM so die